Radio Bulan Dovata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ongo na Radio Bulan Dovata San Francisco, Mekauti Kenda Vatamai. Dawo kalawa kay Mrs. Titilia Naitini, darungo di kinanabi ulutanga bimbi, kanda unrende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu, ulutanga di tosa kiliu, may ibayong giti kan daw velabeti. Rongohan ni 7 na 10 miniti viti na may Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na may Singamuniti Emerke. Na dawo kalawa kay Mrs. Titilia Naitini, rongohan dundunga, and Radio Bulan Dovata San Francisco, may kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga bitkin may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana po mga langi may bakana steak, makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pay kay nagbugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio, Tolo, Dunduan, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nandran ba ka nang wala ni Kibalilo, tinapuko ni Oso-Oso pakadada ka? Sendrak-drakitan ba ka na itos-tos nimbula? Kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magimay kinaprokramu warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongo Chisu, Nongo Banua. Ruwa na bima manyon na kabinibugo lulu bay Kemundo California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo Viti, and a Radio Bulando Vata San Francisco, may kauti kanda Vatamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayong totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatamu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Radio Bulan Dovata, Mekauti Kenda Vatamay, May San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Nongo dalla mombi utiau Bulani vakawati ngosa lulugama Autuaki no darau na bisami lumamu Sera tola lai na ngone kusanguletu Ananu mangani daru yala yala mati Bembiani vakawati ngome daru sukota Rakaya nito mama lumunda keleva na waga Yendaru yala yala mendra kida se binaka Namungala sabakana kula Rendende me bolia
Tengi-tengi na iloka ni matani bonu Mokilani nende itungae na yala yala Luvendaru era tabutungu na mole suma Samarawa Nano mutikina lalano Anda baka tataro lo elomang Yalo ni matam ni babotumai Hukum never gonna low and no move with a bilaki Taubi ang nakena uda vakila no mamosi Otangi batu ni kavara ko hele na yaki Kaliraki mai sangurangu kalomani Luvenda rura tangini alina wakatinani Buraburani alimaine to wakabetamani Tangi tu betamanda melangi para renda lomani Kimani adamona lesun mai vale Tove rain bulatale Katikinam bekane to binaka meke to gosoti Veta usingo esakani neto mulanta Pamole sumaye vale Meotina rarawambo Venda to belomani ulavo Memboni salu ngoe na sengani yali Kosui gundina niko dhumai sirengu Aunanda karona voli medho bani woti Yala ngol kumate na kinayoti oti Numudala kede makilaw sana bosota Nikotani serarawa monge raibichi oba Metalo nani nada runga una samaroroya Elongi tambuni utongu atungana eloma Utangi tu betamanda melangi Pararoida lomani Kimani adamona lesun
Oi bertona RFMF Dance Band o ia na radio bulan dua watar to mai veva kambaro tektukan ni weekenda. Na kabi binaka ni moni tindai ne katini ka 5 ni singa ni vola January ni taka ni tosa binaka tiko na nomu ni singa ni kua na madhao ni kua na vulango matai tiko ni vula ni ambaki vongo ronondolu rua sanga vulu kawa wakanu ni binaka ni tosa binaka tiko ia beketo i merikan dua na kana nraki na wani nraki sua so mbeka weekenda roni na kana wani nraki da ia wani nraki susua e wakilai tiko e na vanua lebongo ndui tiko na wakatangi tengende ni nraki susua e wakilai tiko ka kongonea na gai mai kena kuritu yani na kena mai keli tiko na wangavuka ni kambani na Alaska Airlines ka wakatanga kina na United Airlines au wasi tiko yani na madha saoti koya gai lako vata kena nraki dha ka tukuni ni kua na ngona saramatanga go mai ndaro tiko kena na bebuka aki na kena bebuka aki tiko e tini na undolu na flights tini na undolu na flights senga ni madhala ndi andu timbeka na nomu ituba ni bebuka aki se mo ngande mbeka na ndona vanua ni kua se na lama ni vida na singa mayongo ko ngaya na vinaka menda sana buki reida toko mandangana non the app au ndo tukuna tiko yani na vikambani ni wanga buka kia dhera tiko ngo sartuk kia dhina kena app wakararota ki tube kianda ke wakao kilanio na wakarobuka tiko na vinaka mo na buki reida toko mandangana nomu app wakandi itaka na ngauna sana ngai buka dina kina na wanga buka mo na lako kina na ena noa dona kena wakaritaki ngo na noa na nungungo ne leo e lako ele dhaka i Dallas e na madhaunga ngo ka buka e na noa e ndodonu me buka ko e na vana ka loko e na e kawi na noa o te a ke tau sa me wawa tiko e ani sa ke tuku ni tale laka ni i o vinaka ngona ngani o tinga sa reida tiko ko e na noa na app ka ndo talanga na kai vinaka kina ni sa o tinga era sa tax e ani sa lako tiko e ani na i tuku e na tax ni ke waka e na ndaro tiko na ngauna i ko andono mo buka kina daru tiko ya se sa na toso tali tiko kina dua tali na ngauna e ana vika era sa wako te tiko yani vikenda ni tuku era wako te tiko yani sena updates me rani da kila tiko kina ia o ko ya andono me buka na vana ka loko ngele buka toko e sa o tina tini e nambongi ia ana kara sange do daka tiko na kambani ni wanga buka ngo ke wakaera ke lani sa ndaro wakawida se sa toso wakawida na nomu buka ia e sa na roni solito ani beko ke waka ena wakatau tiko sa na vanua e sa soli ani na e rasoma na hotela mo na mode kina e so e rasomi ko ani waka i lavo so e ke waka e sanga soti ni vasarea me dona vanua me ko le tau tu kina ndrendre se ngai toso tali na ngona ni nomu buka na singa katarawa ke kai senga suti ni vaya rasuli ani biko na isau ni waka kabin beka se na katalau se na isau ni ke muka kane na doto doko na singa e watu ia ke tongai tikutingo na ngai na bongi ba baro tiko na nona lako nungu wane leo satu numo ko sa lako mingo dona kiongo donungu meal voucher ko ya mele na ke na waka me suni ke na waka kabitu ia koia e na vinaka menda na reida tiko nganda waka muri tiko waka malua waka vinaka na vebuka aki e na ngonongo e na buku ni nraki suasua na ua ni nraki suasua ka mai daro tiko kina e tini na undolu na ngauna ni buka 10,000 flight cancellation and kawini kua. Ko ngai au ni taka ni na numa vinaka tiko e anda na ngai vei tukutuku ni taka toka ani ke wakai sobe rana weka da ke la ni ra ndondono beka me rana buka tiko ani na dona vanua ni kua sena loma ni vida na singa mai ongo. Sivatonga na vai na walu na miniti tin dua talemanda na nondai tavi sera ni otina serangon da sa na rongo da talemandeani e vida na tukutuku karto kere tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force me na mai wakalele tiko yani weekenda me na wase tiko yani ane kavi vinaka ni kua ko yani ngai sema tiko ngā mai ki na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai
Na nama kita litu ngā mai, se matu ngā mai na nonde wa sininga ona ni rongo mai wale ni songo, e na vi tukutuku e so, na vi kai so e waka i dhuri tiko, waka mbimbi tungo be kenta tu e California. Ninge se matu ngā mai, o waka mbula tiko ani na sera kata rawango, na vi wanua ngau ni venga ravi tiko kina, waka mbimbi tiko be Nick Leoni Langi, waka nuni vinaka talitunga ni Viki Mundo, e na singa ni waka dhangi na singa ni koa, Martin Luther King Jr., waka te la kina Viki Mundo kia na JJ's Food Shack, waka mbimbi tiko ve Mr. Apete Naitini. Dombula vinaka mai San Rafael, Novato, Sacramento, Santa Rosa, waka nuni vinaka talitunga ni Viki Muni, ane kawini kua kauna vea waka mbula talitunga Viki Mundo kia te sarna dhaurabo na turanga ndo venga ravi tiko, onga saratiko waka levu na venga ravi, and Skytrade International, vinaka waka levu na venga ravi waka i dhuri tiko. Radio Mbula ndo vata San Francisco, ngauna sa sivitonga na vaa ene dhiwa na miniti, ane kawitiko ni moniti, na ikatini ka lima ni singa ni Mbula January, ni Mbula vinaka. Sai ko alenga senga tiko ni madala ni sarui vosa tiko ga endelani loku yara na vaso ibeka kotanga ya taka nalenga ke
Warotaki Minor Regional Pacific Islander been Task easier to get Force started with and a QuickBooks. radio Mulondoma Get to San 50%. Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Ongo na programa Warotaki Minor Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulondoma to San Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Nanti wasiningau na me makawa bakarita ketukania me erto bito koni tiko kina kartondu baka reita kamai erto baka rota katali tunga mai na Regional Pacific Islander Task Force ertondu kere tiko mai vida na ka me na mai kadi baki tiko yani and nanti wasiningau na vata and ve kabini moniti and a radio Bulando vata San Francisco ni kua e vida tiko na ka erto kerea me na mai baka sabui tiko yani o sei tiko yani ka me na rauni na baka bure baka sama tiko baka bimbi bekenda na itokei se bekenda na ngone ni viti kanda sama i baka tiko tiko na vanua libongo Amerika baka bimbi tiko ngo bekenda to i California na buku ni kenda sama indola tiko na Medical asa rawa ni nda baka leo fomu kede na Medical wa rongo tiko yani bakiro sanga bulu kadhiwa lako dhake iliu ndo senga ni rawa ni Ninda lura tiko and Medical se menda baka leo fomu en Medical me rawa ni kona li lura kina baka buni wai ya koyando na itukutuku ertungan reba me wasi tiko yani me rawa ninda na baka ungeti tiko kina dala koyani dala ke baka leo fomu ke baka sembera tiko ni baka leo fomu en Medical rendre baka bimbi ke baka sembera tiko na pepa gono binaka muni ngole ni kina se mani balni bula dabanga ni bole ka kina balni wai se balni na balni bola ni buni wai yes na kelam blatike senga ni bakatu me viti menda lakunga ni balni bula sartu ke de kina senga ngoe so irna buni wai mandanga itunga na non rabanu ai rabi ngarabi tiko kina do tonga non rabani bola li lai rabi ngarabi tiko kina o tiani ke bakai kungan dreba mo men bakai dori so na ngarabi bakana sele si so na kabaya si so na test na lab ya nage ertona gai tukuna talibi kuna buno mo ngole talikina na watu yana ngarabi ke koya se mani balin bula dabo ni bole ka kena se balni wai ni ngole ani sendo na ni redendo na medical building back ai bole ka tubi kumni ni ngole ani leki baka tataru kina ke baka senga ronio ni ngai bol ngamai ni bitar mai Auna roni na ngai bebu ke talenga ni kina ke bakau ni via baka leo fomo e na buku ni Medical me rawa ninda lo reitiko kina baka buni wai senga ninda soma indona ka e andona roni ka indona soli binaka andona be baka longa taki lebu weekend na maitu e na bono libungo Amerika goe sengi ndolanga e na mbaki voongo rona undolu rua sanga bulu kaba ando talenga na kaya ando tuko na tukina na totoka se na vinaka ni bono libungo California mandai na state of California. E waka rau takatuia na Medical sa rau ninda waka leo fomu ke kina senda duru ke kina me rawa ni bukiana non dala ko aninda la kilora i waka buni wai. Ando talangana i tuku erto ke rete mai mena mai waka mena mai o seitiko ani na kavini kua o ya na TB test ke rea moningai sema tunga mai ni do bakarorong tinga mai na radio bulan do bata na do na ngona lekalanga ngo na lomni vida na mother o mai ngo e sena ruam beka na bula ke baka mbalausara e na baka dor tali tiko indo tali na nonda to health fair ministry Fijian health fair Fijian health ministry fair ni boso tiao Fijian health ministry fair na baka dor tiko ina do na banua ya ni Petaluma ke baka senga San Rafael sena Laksara ni Santa Rosa do na banua ya keto na geba kan data kani na banua na baka dorikina ka ngonongo e sebi bosakita kitiko na uirakede na mata mai na vitambana ni mbula so mer na ngole ani mer rao ni rala ki venga rabi tiko e se mer li venga rabi weekend to baka tambakin dua saranga na ngone to ke kan to sama i baka tiko and vono livongo California ko ya na Fijian health fair ministry ni nana makitu ngā mai na ge bakandita ki tuku ani na vanua na bakaidurikina ke na singa na bakaidurikina ke na bakadada na tiku kina o irakarau nira
bakan dikebikianda se mo nalurai se mena turi na TB test so talanga na bi bakarara mataki na bakai durtiko bakan nuni tiko nirto na tiko talanga mai na hepatitis B arto rauni na bi ngaravitiko na hepatitis B matai ni na to Fijian Health Fair Ministry bakai duri na baki saoti mai perluma kan lebu sar na ngoni to keli rayaveani bole kan ni to ke de sengoni biti ke de ngoleani na singea era le tur ke de na nonra sena kena dikebi na hepatitis B. Yando na kairto maru taka bakalebu ia. Erang do ngole talinga yani na bakalisi mai na tambana ni mbula so me bakata ki arto mai na UCSF na buku ni cancer sen indo na matanggali cancer ka sa baka dina takiongo ni totolo sartiko na teteo ya na colon cancer sen cancer ni wawa ka artondo kuto talenga ya ni na wawa ka ndau baka na budi baka tu na baluni meroni baka takile meroni da reida ka nda bulida na bika so ave tu na nona wawa induan tamata tambuyani vatiko ya na norto sangati nga merto mai vivu ke weekenda na itoke na Regional Pacific Island Task Force weke menina sembertiko nikila goerto vivu kitiko bakalebu weekenda na ngole mai na vi matanitu so mai na was Pasifika kanda sama i tiko Amerika ya artona tambanango wengaravitiko na weekenda tu i California kongonea o suretika mni moni sema tuk nga mai nando mai bakasabuitiko ani na beituko so na buku ni kani benga rabitu na tambana so around in the ngoleani kina around in the buke kina na ngarabi kina semani tiko na pepa sisenga tiko na insurance sisenga yo na utukuni tiko ningo na health insurance kongonea usuretika mni moni na ngoleani na bibono so na balimbula so se na balni wai moni laki vakataronga se rawan yo ni bakalio fomu bakadaba and medical koya senga na pepa se tiko na pepa se raunga ni dhuru na medical. Ia sangai talituk nga menan dua talinga virtu na bakalisi-lesi mai na tambana nimbula se na county se na state venga rabitiko na medical se na bakale fomu member letter na medical kito sasanga takatalitu ngango menan dua na tiko yani na singa kana bakai dhuritiko kina na nonda to health fair Fijian health fair merawa ni na bibuke na bakale fomu kasoma talinga na bakatataru itu vekium ni na senga tiko ni se matata vekium ni bunga bekenda senga tu ni matata na vikawao ya kongo nendo binaka kina ni ngoleani na vi kawango kar sa mai imbiuta water mai venga rabikina radungia na tiko mai uira na vitambana so na matenitu lebongo se na bono lebongo Amerika senga tiko ni somikina ndonaka na nomini na ngoleani kina health fair ministry ngo Fijian Health Fair Ministry baka tamba kindo saranga member leti kenda to na ngoni ni viti kenda to na itoke kenda to samai baka tiko na bono lebongo Amerika koya usuritika mni na nama kitu ngamai ke baka senga ni na baka iduri San Rafael and rere baka iduri baka Petaluma ke baka senga na ndu baka na bono mai Santa Rosa and ngai baka data kitiko yani na tikini singa ke na Vanua and na baka iduri tiko kina na Health Fair Ministries and Fijian Health Fair. Ya, usangata lituk nga batana baki saoti o irna ngolea nir dona kare laki vakataronga bakalebu na kena rawa ni ndikebi na mata kena mbati. Ke wakai rambe ka nindua mai na tambana ni veda bombati mena tiko ni kina ko ya kito sa sanga sar kina bango matua na mbakiongo mena tiko ya nindua mai na tambana ni na buniwai ni mata ke nandua na ndau na buniwai ni mbati se na veda bombati ke ana ka kito sa sanga takitiko bango matua na mbakiongo mena rona tiko talangani na mbaki saoti ar kalonga tatale kalonga te so na ngolea ni na mbaki saoti karangan dreva na kena lakindi Kevin ang dalingandra baleta ni atiko kina indua ka do buniwai sartyo nga ni dalinga
ya ra kalungata ni rali lo kina ndike kina talingandra ene baki sauti senga ni dona kai ko soma kina koya usurit kamni ni sema tinga mai kina radio bulando bata baletangon na itukutuku bango na itukutuku endo mai wase tiko yani na nondo to bata batongo balete asranga na usutu ni kena mai didi tiko na nondo to bata batongo na radio bulando bata San Francisco membalete kenda tiko na ngoni to ke da sami baki tiko na banole bongo ke na vika tu me rawa ninda buke kina. Da sa lako mai da sa mai bakai tiko senda sa ngole mai baka matapu bale menda mai bakai tiko tunde senda se ngole nga mai baka ngande tuna ka rawa ninda baka ngataka rawa ninda buke kina sen na resources ka tutal nga na nondon ya na bika so ndando matamboko tumbe ka kina se ndando ndindi vartu kina na sonangona senda le rongoda na baka sala ka senga nindina se senga ni venganiti ke na nontanga ngandre ko ya usurit ke mani ni se matinga mai ke na radio bulando vata San Francisco me ko ti kanta vata tiko mai kanta vaka vina katiko ke na Regional Pacific Islander Task Force na nonrto bengarabi mai toso tiko ke na bengarabi na nonrto vata vatongo ke na kenando vaka sabu tiko mai na tuku so menda mai vaka na numi tiko ke na da vuke tiko ke na da vaka rarama tiko ke na ka vuke tiko na nonto bengarabi veira kanta mai bengarabi tiko kina mele rau talanga kina virtu mai viti se kina nonda to di mata bu vale nambula don tikini vola tambundu tali taka vakalebu ya me sangole mai me mai rawa nambula ia me rawa vakalebu sarai ya na usutu ni radio bulando vata San Francisco me kotikanda vata mai Ongo na programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio bulando vata San Francisco me kotikanda vata mai Isa may sivitongo na bahay na rusa nga ka ono no miniti na kabibina ka ni mo niti and then na katin ka lima ni singa ni vulo January may tikubuna nondo to programa ni kabini ko o tiamay da ngutu bakalilay so nanguno na mona liba-libang go baka endo wuturi tumbe kasi batang-bata talito nga senga na lenga o baka binibina ka dito sa may vese matiraw tale kasureti kabini sivina lima na tini na miniti nonde wasiningaw na ni dawe kalawa karatundo vito ko nitiko kina na JJ Food Shack. Ayan, 7:05 na 10 na miniti kiro may vei tal no tikina, kiro do may vei tal no tikina, sendo may venga raviti ko kina, o Mrs. Titilia naitini, sereti kamani ni seamati ko nga mai. Bula vinaka lo reini nga tibi, vinaka vakalivu na seamati ko mai na kavini kua, kavakatil nga kina ve makele sindriu. Happy New Year. Vakanu ni vinaka tika ni vikimani maramatau, vakatil nga kina ve Josie Waitanga. Nimbula vinaka Josie Waitanga, vinaka vakalivu na seamati ko mai na kavini kua o ni taka ni ndo bulang-bulang vinaka tiko mai Cuba tay levu isa turangan ke kimdo na marama na ita dombulan vinaka Happy New Year talangani ve kimdo wakatanga kina ve marabu lingani bula vinaka tau baka nuni vinaka tika ni ve kimni na kavini kua wakambula talitunga ve su Susana Nyukavu baka nuni vinaka ni ndo na singa vinaka ve kimni na singa ni kua singa talangani ngula davi tikino nika leoni langi ni bula vinaka au bia baka na numi talitunga yani ke bakao ni sa tiko rawango e California ni vina kata mo ni bakarota ki kamuni ki na buku ni dhaka na caregiving ke na matagali vivu ke tali so ka rau ni na bakatoro dhaka tikina na nomo ni baka rau me baleta tiko na dhaka ninge vitartarani ke Nick Leoni Langi and read and messenger tiko talanga ko na messenger na buku ni venga ravi na nona baka yado buli tiko weekend na ito kay na vuno livong go Amerika. Dombula vinaka na JJ's Food Shack. Vakang bimbi tiko be Mr. Apete na itini. Au ni taka niyon dombula vinaka tiko. Vinga na vuno ni sema tiko mekina na kavi ni kuwa. Maberto na ndreka na Serenades ni sa sivitonga na va na rusang vula kawalu na biniti.
Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga ni toso kiliu. May bawang giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 10 miniti biti na may Singatu City. 7 na 5 na 10 miniti na may Singamoniti Emerke. Na Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio Bulondova to San Francisco. May kauti kanda batamay. Enabunan nga na level ni nang so enda sa siya sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka sing ilutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua eraw ni buka dingoy kumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na digina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabi okay ka na kauslo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng bani kay naman rai. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, siya, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, na dio maluma, Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang anir tolo, dilibata kayo na kaya mukatalo wasing lebo siya waka kabin, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu be kema dawe California. Vima mani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kema dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode ene Radio Bulondova ta San Francisco me kauti kenda vatamai. Esengan dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengaravi. O ia ketuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reobata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka, kandau dren-dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluba diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanono to stoa kinanomu mati ni katumba. Ongon ay rongo may bala ni Songo and a radio Bulondova ta San Francisco. May kauti kanda vatamay. And radio mbulando bata vida tingan na tukutuku ya doro tiku maya na nondi wa siningaw na ni rongo may val ni Songo and kabi bina kanimoni tindendai na katini kalima ni singa ni bulu January matenga ni tukutuku mateni tukutuku ngoe ngandrebi tinga me bakarite kiani be kemoni kia desara na tiku boliongo ai California, bekem ni ke sarna tiku boliongo ai California, go membaleta tiku ngana ken bakai doritiku na matai ni buli and mbakiongo ronam dolu rusang bulkava and HCA Caregivers Module 1. HCA Caregivers Module 1 go na buli ni be bakarotaki membaleta tiku na bengarabi sena caregiving bakai doritiku na bakaro wa israngango ni karusang buli singa ni bulos January Santa Rosa. Wakarawai ni karusang buli singa ni bulo January bakai durtiko Santa Rosa and a mother or rumengo na buli ni module 2 practical caregiver and a bakai durtiko yani karusang buli kabitu ni singa ni bulo talangango January mai Santa Rosa. Kena matela lain ingi bitartarani ke Nick Leonilangi and tiko talangai na messenger. Me utokaruta katalamandangani tukutuko ya na buli ni beba karutaki kina bengarabis and bengarabi ba caregiving and napakaiduriti ko matay ni module and napakaiduriti ko and napakaruway sarangango ni karusang buli singa and napakaiduriti ko may Santa Rosa otia ni otiro na madhawa sen na madhawa romengo ni bosotia na madhawa mayongo and napakaiduriti kina na module 2 practical caregiver and karusang bul kabitu ni singa ni bulo January kan napakaiduriti alito ngay Santa Rosa kaya nitukutuk matila lain ni give tartarani kay Nick Leonilangi and Facebook Messenger kaya vakay senga ni senga ni
tarai ko rawa na Facebook Messenger, rawa ni bola talanga mai, pitar taranga mai ki au, una puninda kua, sen Messenger, and Radio Bulando Bata, me rawa ni ungai se mati ki mun rawe. Koia, kere mo ninge be tukutuku ni takayani, balata ni bebu ke saranga bakalebu, na ken ninda sarawata tu, endo na certificate na kila kai sa tiko rawa, nimber ninda ke lakuani li dakadaka, e na bukia tali tunga bakalebu, na nonda dakadaka. Sena nonda bigarabi va caregiving. Ia, matai ni karuni tukutuku e adharatik mai bekianta na kabi binaka ni moni tindai go me baleta tiko nga. Baleta tiko nga na wikemdo na kento ni songa-songa ni Buliwati and na LDS Church College. Songa-songa ni Buliwati and na LDS Church College go i California na wakaidhuri tiko na nonda to matai ni mbose, matai ni sota mbose wakakabi, e na wakaidhuri tiko na wakaruai, na wakarumbuka, na ikarua sanga bulu kaono ni singa ni bulu January, wakaidhuri tiko na nonroi tiko na saumbuli na yao, e na vitu dhiwan dua vitu 43rd Avenue Sacramento, 7917 43rd Avenue Sacramento, nonrato itiko na saumbuli na yao, tiko na vitu na kaloko, na wakakabi o tiasangai, dan sangai wakaidhuri na mbose, ka kerei mo ninge be tuktuku ni takatokayani ni be surretiani mendangoleani wakaleo levu dala ki sota e sobe kendango da si sota sartunga me kornivuli ia binaka mendali sota ani ninda sembula tiko se vadava keni tukutuku matai lalai ron yu ninge be tartarani ki serambal nanga sau se selina saumbuli na yau au yanga vida ni tukutuku ya dharotiko mai melewena tiko ani na nonde wasininga na ni rongo mai bal ni songo ene kabi binaka ni moni tendendai au surretikim ni semani songo dhaba do sana buda tiko sa duambeka sa tau ya burawa ka tiko na nomundo i tuba e na buku ni sasanga mbeka ni veibuke se kumu ni lavo se dhabanga nomundo sasanga tiko na usutu ni nomundo i songo goindo na ngoni sale rauni na veibuke tiko yani kina na Radio Bulando Bata na mai kadhiwa ki wali tiko yani e na nonde wasiningo na bata na vea kavi kadhiwa ki tiko wakarua senga niuni na soma tiko kina indona kani wakotanga mai viau unabuninda kua se o tali matakimbau se rautelanga niuni mbiutanga mai ken Radio Bulando Bata na nonda to Messenger menange me kadhiwa ki tiko yani na nonda to bata na Radio Bulando Bata San Francisco me koti kenda wata tiko mai. Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Pai botongo itini ka vitu na miniti me lima na kaloko na nonda to iwasiningo na batongo na kabini moni tendendai katini ka lima ni singa ni bula January dona kana wakila itiko ni mbata ina esanango ka wakambimbiti ko mai na tokalau ke Amerika sena mai na East Coast waka wakila isartunga kina wakaliavu na mbata ke na au senga ni kila erambula tu wakadava na vi singa na vi ambaki na non ratu mai ene sa Amerika ya na buku ni na kena wakatangi-tangi ni raki ndo laku durumatu na ngone kata-kata CV sartu na ngone ni bata-bata sambo ndua tani sarangana bata-bata rawakila ndo na banua ya ungai orongo da tiko na mataka ni kua ni sa ralaku saranga inuira sarali volleyball ralaku ina stoa sarali volleyball rawakalala saranga mai na kobate na bata-bata na bilam ni stoa eso na non rasa kota mersali babaro te kiratum baleta na raki rawakila tiko mai na dubulada kena lutu na uda de bata, kena lubu na banua so, watu ya ni lutu na uda de bata sa vanga e wakatawa taka ke de sarangana i tostoso na ngoni sala e waka domambula tale ninda saraba tuiani. Ya, wiki tau e sanango e California, tukuni tunga ya ke tau wakila sartonga na udambi, na lomani vida na lomani singa rua saoti na moni madha singa oti ngango wakila sartunga kina na udambi ya tukuni nikua toto ka sartuna raki ke to tukuni talitunga mai ratukuna tiko mai na andau irnandau nin raki ni mataka rauni to na wakila talitiko kina na uda ya
totoka tunganan raki California senga na lenga se vadava. Sabatunga tini ka 5 na miniti me 5 na kaloko, 7 na 5 na tini na miniti, non de wasiningo na vata ke Mrs. Titilia na tini. E na itala noa se na viva ka salataki, member leta tiko na nonda thawi ka lawa tiko na visinga. Ni na nama ki tiko main, da waka vina vina ka tiko kina JJ's Food Shack. E na non rato vito koni, ka rawa ni ndo me rongo di tiko ni kina na non de wasiningo na vata ni thawi ka lawa, e na vea kavi ni moniti. Tomani tiko nonda waka rongo sere, na kavi vina ka ni moniti and then dai, and sere ka taravango, au na vea waka mbula tiko ani vi kim do ke then sema tiko mai. E na vea no e son, do sema tiko me kina, na kavi ni kua, mbula vina ka mai kuliviti, waka nuni vina ka tiko ani vi kim rau, mai San Rafael, au nutaka ni a tekavu vina ka na mbaki ungo, happy new year, wakatelanga kina vi turanga anu, la veti mbali suva, ke kim do ke the sarna sema tiko ngori mai Wagga New South Wales, ke na vivo no tali so, e na vuku ni venga ravi waka idhuri tiko kina na neck, ko ea na donango na ea na sivina ono na tini na miniti na ngai rongo i tala no tiko kina verto na venga ravi tiko mai Australia. Waka mbula tali tingani ve chona o vini, nimbula vinaka chona, waka nuni vinaka tingani ve kiomani, ni sema tiko mbeka mai ve na ka vini kua. Ve waka mbula tali tingani ve lora ini nga tivi ndombula vinaka, waka mbula tali tingani ve makele sindriu, happy new year, senga talani ngole dhavi tikina Josie Waitaga, nimbula vinaka Josie Waitaga, mai Cuba, tailevu, senga talani ngole dhavi tikina o maravu lingani, nimbula vinaka maravu, mbula vinaka su, waka nuni vinaka tiko yani, and nomoni tiko ngori San Rafael, si Petaluma, au nui taka ni mbula vinaka tiko, ni nandua na madha vinaka vekenda tau na madha ongo, yese mani vadha, ndo wakanga ndo tukunanga na ndo na tavalengue, na itos ongo, isavanga ya, kanga ni mindset, sono ngona ndayana na mataka wakame ndo vuturitu, mbimbi tu na yango, nangai wakasa mataka mantangana vika ke ditu, mentanang karava na singo ya, wakame nda sabi enri tutubinganda sa pupulo tunga menda sa koe sartonga ya, sono singe vatu ya, se vadava, ya, konga ya, kanga ni mindset. Tell yourself, I need to get up, etu na kame nang garavi na singa ni kua, kung ndo tuko no Sylvester Stallone, as long as you're still breathing, your story isn't over. First things first, on the really, listen, let the whole world feel it, let 'em feel it. And I'm still in the murder business, I can hold you down, like I'm giving lessons in physics, right? You want a bad bitch like this, drop it low and pick it up just like this,
tau sangga yadomai na Skytrade International. Etamu saranga may longana si wati may marabi ka kau manengangi kina no mumata di vale. Yung goro na nuru to bingarabi na Skytrade International na Kemadawi, California. Kina Bay State Taliso. Na chase pack $5,000. Bolo pack $100. Semangiti pack $500. Tingin saranga na bika uvina kasa. Dalo na ika na matene na roro na bisiketa na suda kenagi. Na valawa kena bika taliso. Sangan isau menikana lagi teladiani. Winter terseranggo kina naba di telebone na diwan doono. Ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Waya na diwan doono. Ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Member leta na namu moda. Era to sangga yadomai. Na Skytrade International. Dawa kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daurungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kan daun rende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalebu. Ulu tanga di tosa kiliu. May bawang giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti viti na bay Singatu City. 7-5 na tinaminiti ena bay Singamuniti Emerke. Na dawoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulondova to San Francisco. May kauti kanda batamay. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka nakakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw wee nakari toa sa wadha badina na kani kana kay tigo talangana non to specials and lomo ni madawa do tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Siya nga ningay may tikibong nga raw na turang ang baliruango na bewa kanike na beileledinin ra. Waka turang may bakatag James Doughty. Raw sama ni maingele ruwa-ruwa talengakin. Nama kamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla. Siba na tinikaruan na tinaminiti e biti na may singlutulebu. Siba na ba na tinaminiti may yamarika na may singa bukilulu. Toso ningaw na vito konikin na Divine Group of Companies. Rongoda and a radio bulandova to San Francisco may kauti kanda vatamay. Denram ka kanang wala ni kibalilo tinabuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gaw-gaw. Nana magi-may kina programo waro taki, may verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manion na kabini buko lulu bay Kemandoy, California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemandoy biti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanta vata mai. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simbang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw buka singelebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenta to with ti, kanay buka singelebu siya buka kabi, may baka na buka sekera. Na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Ana radio bulando vata na ngona sa 5 dono na kaloko sereti kamani 7 na 5 na tini na miniti and then sema tiko ni kina senta na ronga da tiko kina na nondi wasininga na wakaro takin do ronga tiko na be kavi ni moniti na nonda ngona ni dawi kala wa ke Mrs. Titilia Naitini au sereti kamani ni sema tika mai kina kanda baka vina be na katiko kina verton na matapu vale na JJ's Food Shack and non reto bengarabi non reto be tokoni karao nindo me rongo di tiko kina na dawi kalawa and non de wasiningo na and be kabini moniti be kamani na dalata na be programo so ka ni be rongo da talengao ni be bakamurio ni nge be rongo da tu and no muningo na ni ngalala kina o sereti kamani ni nge sikoba ya ni na nito YouTube channel and radio bulando vata YouTube
ke wakau ni subscribe kina, rao ni uni nangai reida kina na we poroka ramu ke de sara na we tala noa so, o irna bulangi rando mai wakai tawi talitunga na nonde wasini ngona wata ena kavi ni ena we kavi ena dom beauty ko yani se sa mbiu ati yani ena nonde to YouTube channel. O yana Radio Bulandua Wata YouTube kere ni ge subscribe kina. Ia vi kamni na senge sema wou mai, se ni senge reida wou na Radio Bulandua Wata kali undina na waka vinuvinaka. Kani marau ni oni sa nito sa mai vese mati rawa, ia ke waka sembera ni oni like and share and follow our page kera wakambimbi kera ni ninge wakai dhora toka na weibu ke sartiko wakalebu dona like dona share muri ke to mai o follow us weibu ke sar wakalebu na ngonongo sa pitu sangabulu na undolu wakadava tiko na leo ni matabu wale ni Radio Bulandua Wata ka sa kalebu ndina na wakabinibinaka ka rawa ni na mai buke tiko na bingarabi na nondo to tambanongo se na nondo to watawatongo na Radio Bulandua Wata San Francisco. Kere tinga ninge wasi atok ngayani na nonda to bata-bata. Sera katarabang go ninda se warakatiko na nonda iwasininga una ni labui kalawa na kavini kua. Obia bakambula tiko ani kina wekem do Kevin sema tiko mai bakambimbi wekem do na matavu wale na tuile vuka o bakambota arto sema tiko beka mai Seattle ene kavini kua au ni taka ni ndo mbula vinaka tiko Happy New Year au ni taka ni rombula vinaka tiko nangasenge loloma tu yani virau bakambula talitinga ve marama na itambula vinaka Karleni Mulia Deva bakanuini vinaka tiko ani wekem do ene kavini kua bula vinaka Michael Viti bakanuini vinaka talitinga yani bakakina ve ilaveti mbali suba waka nuni binaka ka usana na makitiko na nonda tōna betala noa and kawini kua sivina ono na tini na miniti weke tō kene mbalea sivina ndua kento vi sibiti kuna lima na yau ai sivina ndua na tini na miniti weke mundo mai Australia wakambula talitingani ve chona o vini ni mbula vinaka Lorraine nga TV ke makele sindriu wakatelanga kena vi Susana Niukavu ke kemdo ke na sema tiko ngori na vivo no sondo sema tiko me kena vinaka wakalevu na sema tiko mai so beka rando sema mai ka senga tiko ni ondo reda rao na edhamuni yo sa wakambula tiko yani weke muni na kavi vinaka ni kua wakanuinui ni nandona madha vinaka ni ravitavi na madhango dia na ngani nda wakila tiko na nraki susua na nraki tanimbula na vivo no so ia senga na lenga toso ngana toso se vadava Nikumuni volie na
kasiwana veidinati aunandei namunaulamani namumboletaka nonaruveidinati vivakatovolei narulakodaruna kotiova mikamba sininondarumula vivakatovolei narulakodaruna kotiova mikamba sininondarumula kotiova mikamba sininondarumula kotiova mikamba sininondarumula Erto sangga yadamay na Skytrade International. Ito po sa may langana, si Wati may marabi ka kaumanengangi kinandaw mo mata di bale. Iyonggoro na nuro to karabi na Skytrade International may Kemadawa, California. Kinabay State Taliso. Na Chesapeake, $5,000. Bulapek, $100. Semangitipek, $500. Dingi serangan na bika o vinakata ng dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na suda kinagi na valawa ka na bika Taliso. Sa nga nisaw man ka na lagi taladiyani. Winter tarasaraw ko kinanaba ni talibone na diwan doono, ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu. Waya na diwan doono, ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu. Membaleta na namukoda. Era to sangay yadomay na Skytrade International. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana waya tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo liver kena na kenara liver tobi sena tobi kuna mate nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Na bakani sa ngusoti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ya ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau Drena na tutu beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, witartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Maina nondo to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendran beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu nongu benua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemadawa, California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemadawa viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etiku keti kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya itiku talanga na nondo to specials and the lomo ni madawa. Dang tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Damoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini.
Taurungo di kina na vi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kina vi talano taki se wasay ena matana levu. Ulu tanga di tosa kiliu. Vi boyong giti kan dau vele beti. Romodan di 7 na tina miniti viti na vi Singatu City. 7 na tina miniti ena vi Singamuniti Emerke. Na damu ikalawa kay Mrs. Titi Lena itini. Romodan dundunga and Radio Bulan Dumata San Francisco. Bekauti kanda batamay. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a video goni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dumata San Francisco. Na radio Bulan Dovata sampai sifatongona 5 na tini kavana meniti vakambula tiko ane veke menina sengai sema vau tiko mai kina ndua tali na nonde wasininga no vata ene kavini kua kano via vakambula tali tinga ve Mrs. Titilia Naitini sa o tingo e vida na madhawa ke ronge mai veito mani tali tiko ani dina ngani ndarongo da tala ngai ndua na toka rua ni porokaramu ni rovi talno na madhau sauti ia au atukuna tiko ani ni na madhau ngo sananga me toma ni tali tiko na so tali na ka vou so tali na tala no vou na tukutuku vou e na nonda i wasininga ona ni dhawi kalao ni mbula vinaka Mrs. Naitini. Yeah, ni boleh pernah kauna and Happy New Year. Dina saranga Happy New Year, Happy New Year. Wakanga me ndue tiku mai viti, ndue tiku Amerika na ni ronga me vital no tiku ngo, ni ronga me waka Happy New Year tali tiku ngo. Isa, sa daban beka na itala noa mai a Sanangori, o kila ni dona ngona oso na singa ni sudu, na wakatawase, ni kua to mai wakela tiko to marutaka tiko na singa tiko ni wakadangi ni Martin Luther King Jr. Holiday, hia o kere ni waka bula mantanga bir na sema tiko mai ne kavini kua, ni bernenge toma ni tiko andandoro vital noa. Ni boleh pernah kana biokani ni warong tik mai na bonua da mga na sei burubura watala kina beki muni mai viti kero mai vengo to ka ke una na ngoni ni mali ni sing sudu patawase me da bang tang mandam na ver na mata vale yo va na katiko ni au ni takatiko ni kemuni bula na katiko ke muni keran do warong tik mai sa mai da va ni ndana mbaki sanda tolo ko talmengo ndana mbaki bo 2024 kau wakanuinuit tika ni nanandua na mbaki vinaka. Yana vika kene da san lalau tun baka kina da kila. Teku na mbaki san dola tun nanda New Year's resolution Dina. Iyo kanang kai baka edori na lalau anda tu mana tu. San kai vato sartonga vikenda nanda na pamuria toka senta na rani willing to actually take an action and do it Dina. Dina tō dhako. Ia na sini sudu na wakatawase au ke lani lewu na onga-onga. Lewu na onga-onga ni matapu vale, lewu na onga-onga ni asana, na tikina, na lotu, da sangei dange ndambi dange wakasama takatoka e sambu nduan tina nakana oso sinimbula ia sona ndutuko na ngavio nungunga nelewa ma e sona kango iko rani tuko na kina iko rani tuko ni iko na sinro ni lako kina you can say no to some of these things Iya. Ia wakata mando ki mundoa lewu talangano mundoa oso Vekita una na ni wakani rto tingo e wana lu vikirau irnangwa ni sara lewu irna makumbikirau rto le tiko na makumbikirau lima tiko na makumbikirau mengai da katiko mangone singsu da sakela sartonga na lewu ni lawan dana bangataka mai na nonra kanilo lama gifts iya sa vikito na bekingo kakito vai na katiko ni rto santori na menongan sar lewu san rani bitong nonra wish list nga berto iya kita orang boleh ngain dua just by kero na baki saoti saat kuninga ni be berto na lubi kero na boleh na gifts berto na ngwan erto na rona pepe roch ni to pepe ya sarut kero sarngaya wat kerto segelak bo may bitya first Christmas ya Kito sa tiga sangan yung kito na matubuvale. Sangelak na extended family. Sangelak na friends Where to kani kirna dilu venra. Meba kani sa may tunggo na rabuno levo.
le veira siang ni tiko erna vekandra bakana tamara se tinara se don bakana tokan se tukandra se te vinda ko ngone kim ando soto bata ketunga sandale itu mensali parents tu sinda tumbu tu veira. Dina. Yeah, quite an expensive task we can ke yen o kai tiko una kala endana rauni viso takai sona ka baletana non the expenses dom tanga na Christmas tree Iya, dava na Christmas tree. Au ready tinggo baleta ni wa kasama takan dono gitokan ni ro dona ngona balabu ro seng ni vakaluveni. O tia sange mai na luven rau me saya mbaki vitu na mbaki walu na mbaki ngo. Na mengo me saya mbaki walu kina. O tia satu kuno koe. O ia na Christmas tree o satu kuno be tuno koe be non ruta. Na Christmas tree we have to have a Christmas tree o vasar ngo baleta. Yeah. O ia undo be va Christmas tree nga baleta ni riribinaka. Tukuno koe. Sianga sa nadak ngo na Christmas tree baleta ni rosa valuveni baleta me na gai tumbo daki tik ngo na luven rau me sa na vaka me non rto family tradition tiko ia rto uku takavata na Christmas tree na ve kava ia yenda ndi tungo na it's quite expensive. o ia so takanang baki sa iti una 2023 Christmas Claro, que do tonga do bola nga banga na sing ni sutu. Se me san December san te boli na kanilo lama. Kanilo lama. Au sa boka buli viu tiko mondo marrena nungu komne na kani packing skede marroye. Christmas tree baking go sanga le na kamen na Christmas tree na box ata tukina. Sang dek mai au sanga mo banga rai bena no tukin na kona kani decorations o sangay batingo sianga ono gali buli sarna me mado sarna ni singsudo da sakela ni san mado yani singsudo na kaket sa lutu sombo gor saranga o sangay da cabo sangay lak to bola tombo bikito na right o redo mango na kana ka 75% ke na yani singsudo sangay buli tuge na mado sarna ni singsudo gali buli me na Vamos suite na presence na suite. Nakabali sabi mo kabali ba kadam sarang nunggu musto ke nunggu budget Dona pakasamanti na ya sa ke kami nge wara kami sa bosar tanga vida na singa na missing ni sudu gele bol na ge rede kantina ni sana sombe kana kai sana yaldi sana senga ni ona reida ya na libuni na stora tunggo ke na libuni air bolita ka tu ko ngaya sana ya saranga na bitsan ul kalima na pasyente na discount na kena sale tu pakasama ta dona embakia dona sing na baka me Christmas Eve o sange kiro sange lah na libangar Christmas tree baleta ngone ani baka me gai tumbu koso tunga na bimbu ku me daka na binaki me na me daka ibal na basinga lebu ni singa ni sudu gai libangar mai dona Christmas tree dona go kona Christmas tree do ya ronan rau baka dada tu kiro bulia na singa ya rosang bul kalima nganandol na kene sau tamani Christmas tree lebu ngai sa tukina na dina lebu na sa Christmas tree good size sa riribina ka tu rosang bul kalima nandol ke baka don na kay moni na numati ko man ni Rubital nongo mesa bola kana singini sudu ningeli boli di na nga dito singi baka nanda ko nga na singini sudu but good point but ya elevo na ondo la na right do na tanos to binaka plan na ngono pa ya right ala kino Walgreens CVS la rede que nele una cabe na darani ge bolio come marro itu dina awotia sanga mai causa da cabana bengo o samango io saranga bol men containers marro naka Dollar Tree saranga mai tau kina kani decorations o sa ya sto na kanga me darai na pala tono da budget dina da mai tu ina bonoli bungo we have the money to spend ni the cabin of the Christmas tree the vol non kanilo la moirna lubenda erna makumbunda erna bekanta ia sala batal tonga kenel matuni nonda tu tokana nonda bang tekilabo dina saranga
Endo na kaya uruni kaya ninda bulida talenga bakale una no da mi vinga ravitu virango vera na tambanga se ni ke ka mindange daka daka toka manda sa ando no maka sona panua meu daka daka kina me sa ando no maka toka ani na Thanksgiving na singani sudu ya sana tukun seranga lako na garage se lako na storage liko mai na container sa tau tu kina ngo na uku ni singani sudu mai na vida sanga bulu na mbaki rabaka yang ataka tu na ve mbaki na Christmas tree na ve mbaki vasar tunga ya ento na kar enda buli da kina so you don't have to spend money and we can to benga so ngona to tondo baka sambu toka me ve mbaki nga to buli ana kavo o tinga ya virte ke lebi batu ya Iya. Na ya ngone stona ka una ibina ka konda mai buli de verna vermbeka na ngasi maka the elders era tumbo Amerika non enta buli non maro roika Dina. na non storage se non garage ratu boxes na ratu ya na storage containers niya ya estiran bitu mena vidana mbaki kala ndon kabina ka tono buli ta me tono buli ta na maro roika Dina. Ngango una baleta new well release hotel ti kono baksawit te okela ni okela do bisek bek dono ngone am baleta na housing dora bisek tala kina en house ya tala onu do tarabo kali weekend to na ito ke si nangoni viti sino kento nga kenda ken na no pangkaravale na housing awa tuntal tinga vale le uno rongo nam da tunti mensando na vono me baka na Chinatown sambi weekend na kay Pacific may San Francisco San Francisco iyo Tal nga doon na pinakatik mo pareta ka ni sa tiunga na mbaki weekend ako po may merik man daw klati ko na matay ni mata na mata wa daw so mikin na rende daw so na iya doon na kaya na Pakasal tagtingan weir na kanta weir sanggela ko butik ma kelas ali usar pa green kantik ma sarla ko minggo na vale ndor kana housing beka kuni dal non da sometik non da rent batan beka kuni la ko da eviction notice what ke vai kona na non da giwa non garon rona kaya paden ka vali na non da tibeke dimbi to have access to housing Pati kena karuan na Malaysia ni driver's license. Dina todo ko ngai rongoda sartok nga nimbongi do na vital no kito abakador tiko na mbongi ngo kito le do tok vida kito vida tiko na viwatini bakami kema mitamba bata tu ye ni kema mi ndame bate asa vital no taki ngona ngana toso na kangani toso na dabsoti saya tiko dabsoti roni tu vivu ke kina na bikaba ya gendo na kangi ko daki ngona mai nambongi na rent liu asenga nindo baka senga nindo lako na no credit na nomu rent ke baka ngai ko boli vale o to ke na dona vale ya nga ni ko ke baka ber no musomi na no misoni vale ya na gero ni afekta kana no credit na no musomi binaka ya ngo na rent talenga ke baka ko somi vale mo rent ya talenga na lako na no credit it'll reflect on your credit dona kami na numa tiko ya bimbi tiko na non the credit ro na dona mengani tiko bat ke na do biango ro tiko bolingo ibali vida na bula ro green card mai ya otiasa ya do mai nangonongo mero sa vangara vale sa ro livangara sa ro likunendo na non ro 2-bedroom apartment ya sa vango na nga yang baka mo wala ka tali umati niu to niu reda na levo ni na kai lava ki mai verau na non rau deposit baleta ngona nga ni sember ni ro na non ro credit ni ro senge lak nga mai sember ni maintende senge ni levo non ro boli ro se meti ko boli ngai vale ko ya dona kambimbi ana credit kala na dia na ro ni ndo mbaka na singa kiro ngai mai ndo tal ni ro programo me kiro na ngai waka matai lalai taka ni na wika ke de rau ni ndada kaba member leta non the credit me tarai da ke kina na dav menda na nganga ro ni kina da vero ni na bakalenga non the credit ya ndo na ulutanga binaka ro ni kiro nang ro ni ndoro ngai mai vital no tal kina na ndo na singa because it's a broad topic iya binaka tanga mo tala mo ndoro vital no ni ko ene bakan ko sonakan na mekitikina pambi yo bitong na kan gorong ting ko sarang kay lang mengko ba green card na benakatik mustaybir me tapasal tekir benakatoka non
Avo. Ia bakatalaki na uno que lá mai vítima também bem gosta de ter kuna bully, Iyo. Ia mada bem gosta de ter kuna bully e que também ngai mada talang gosta de ter kuna na bully, Iya. Et sara utar virtu ivali. Sa vadava ndo nirelele utok na ngone. Bakada mindo ndo mbeka na thakamanti ndo na kati merani vivu ke na soniaya sa ke ni durduru. Ia mai ndo na karuango ya. Oh senga sambu vivu ke saranga na ronan dola isoli mai. Ngo sa boli ke ditu non reani buli na non re uniform sa botunga ngo na li buli o bangku isa sanga indo na tuku rongo binaka baleta ni ukila ni vida namba kia soli mene labo langa mai Iya. lak sarai Iya. Sin Mm. na. Koya virtu mai Iya. viti Iya una binaka ni ko baka mantaru kelati nga o klawe per santi ko makai mer kere kelati ko ni ko ndana singa bimbi and MLK Day maybe you have addressed that early today Martin Luther King Day ubena katanga mentaru vi talano kinapagalaylay baleta balit kenda balit ano na besa mata tinga vi kenda na ngoni vite sanda mai tiku bolingo Amerika au klawe talana barong ting mai ni sati makau mai Islandi sa Australia sa mai Ingilandi sa mai vital na sa ibura mai taon da keviti men da kalatel tinga na bimbi ni singango it has relevance to us we can biwa no mai se kenda na migrants Jena todo Iya, au warong os takbalele ni kwa na view one of the clan the view is my program but I always watch a lot Ibital no to kina bital no texar chunga baleta na Martin Luther Day bimbi baleta ni reflecta kana principles ni racial equality Adam una Artistic madana no mo history no sa ating maka Amerika. Adam na famous speech of Martin Luther King. What does it start off with? I have a dream. I have a dream. Baleta ni I have a dream indeed. Yes. Ya ko na famous speech ko transform ta kinabura. Ko Martin Luther King Vikim ni na parang ti kumai do tala ka orang tong do tibi tala taktong na view na mata ni ko di baka erabia song at meka kuni na black history o buli gimba kay korni buli me kunli na kay kila sarto na pen la mata ni korno kay tuniti ko o upi tunto mango ko na si taw ni rabi tala tak na history ke na bonongo Amerika me kuni bitan lo tak na bika me balitir na tamatololo ser na African Americans Mera wasiatani iyo on rabia segregated it's part of history of this great country Tok ni daray to kaya nang bulan ni Martin Luther King na bika abala may to yung kina civil rights movement in America kaya tawag kina na 1964 kaya may kina Civil Rights Act magandari kina Civil Rights Act nala I reflect na principles of racial equality. Indua, what can karua sangay 1965, sangay may bando ni nga kina na Voting Rights Act. Sangay ron ni winding din yo ira. Yan na so nalawa ya tak tumelyo sinram tang na Civil Rights Act, yabango segregation Iko tamatololo iko sinrani durme na pali kanango se ke tik ngana puno ni tukani kina Sinrani bondo nambasi Iya bondo nambasi Maybe so kena through this trend this leader American leader Martin Luther King so nakambita mai konta sa me enjoy tak tukenda ngo baka tala kina bikenda ke libro pura Tiene todo ko famous quote indoli mo nango ito la ko tikay na awapalati ko ndalo puno indoli la ko tikay na levo na the constitution kila may va na civil rights movement may va rin ibando na segregation ended may woti kinatal nga non ta baka duin-duin taki anabono di zakazaka kila do to na employment discrimination on the basis of race color taliw talanga na constitution ibi matintu enatiko kina na clause mo nonda lingo mikira tamata nonda donu kede that no will be discriminated on the basis of race,
color, religion, or sex. Kaya kwento may maro takto kinanggo unay. Dina Maro todo ko. Dina Amerika. saranga. Non ta dondon non ta civil rights o kenda. Se o tamata bula se tamata lolo se o Pacific Islander se o kaitia e da toto pati ke tiki ke. Dina. Dina saranga. Gei wakasamataka na vida na singa saoti. Au waseti ko bironongo ngonele awai. Ninta gei sara menda sara news nangunango nda bakarongo da toka na news na waka mainstream media na channels na CNN na wakatan laki na ABC na CNBC na CBS o ira kita ko ninta gei rea ni bango sa lebu eva kai se asinra ni ko kaya o ira ngana kabula bula ira daka tuya se ira ngana kabula bula ira turtu ni tutu ni value taki sa senga Wakatal matanga kina orto na value taki sa tinga may na andua na singa adaka tikun na interview may na White House Onge rea ni vango ertu lolo ke ertu kaya African American kaya America lolo todo ko orto ke na tuda ke tu ya kartu interview taki tiko batikerto na nona ibuke sambu totokan dina ninda baksaraba beleteni ke senga Siang kenda siang ni may maraw takatu nangalala inda may maraw takatungo Karau ninda lagu tumikin na mata ni tule bungo Amerika wakatan laki na biki mnima na bisi buru tali sombele to Amerika bakame na boso baka sama takatongo bakame tamanda na kena babiti bakatu na biken biken itu iyo na buru todo ngera itu mekin ni ado na bibisa isanango Ngai lako sumbuyan, ngin ronro sumbuyan, kina bi matani tu tali soy. Ana kain bimbi kina na singa ni kuwa ko kiro may tal no takatiko ni kinango. Deso ambia ka singa ni ratura rauti ko na bimbi ni singa ni kuwa ke naturanga kamay baka na numiti ko na singa ni kuwa. Go na nona tatanro ko ngai sang kani it's Eva kai ndo badir lola matubio ni ndo baka samataka ni lebu be ira na value taki be ira na turanga na maramarongo na nonra tatandra na nonra sasanga enga ndo mai baka butukana ni rasa ngole sarla koyani sarambiuta na buru-burunggo sarla koyani sanda ge mai maru taka tunggo na be kai ra tatandra ra sasanga taka mai ra vala taka mai Iyo uno poka me taka ngona ngoni ndo bitan no taka ni kwa I didn't plan to actually start our session again on today, Martin Luther King Day. Iya me pakanga ni may singin ko. Binak talnota kin mendaru mentona dili talambek ngo na bi program baleta na ndorna to mana chuna do kala. Me ban ken talnga we ken to may witi to kila. Endona ngono bala buto sa sanga tartik may meles talina na mantabal tartik na democracy witi me na bilutake indua bilutake binaka we know that we had been run by a militant government for the last 16 years sandawa nyotitin ko nambak sa may bisaw kaya una klay una nongguti ko may witi yo sa to men National Council of Women elew na ngone kimi tutaka elew na issues wango na kambali tikenda na stona issues ko rani bakalengay kenda batak ko nang duan na bibandu ditaki ko may naturang gonta may rot ke tunggo ibur na baleta na Civil Rights Act iyo weekend to may witi una o mtanga nung gay lak may ke nung may reida na bikar da ka may matalolo tuta ka may rani boluta ke na bibandu ditaki wako kote ke ona nito sangati ko may benda kadi bakati ka ni senta advocate takati ko na visa me kole na matinto dito bakato menon ta bonwan matin ko na bagsawati ya sa me nawango tal nga una on that note o na katamo na karstaki limutal nga wir nang tangan ni bit sa tikungo tikungo enando na buru ko esul tubi kan nga lala minta bossa tina nagay do talana kauna do na koto kilani ona biwase talana do turbango kila keba corredo tundo na kai valatu ongay sini bossa you know I think you are never going to sleep when you think about it later on that you were in a position to act and make some changes and yet you were silent
So I'm actually asking, ukirikir na ngwanengo irna young people, roni viti. Ratiko kabakai tiko sana kanda rin tutaka, me the advocate tak, me balato na puno viti, kala ona kirikimuni. It's time for you to speak up because you're in a country where you have that freedom, eh? Kami pang doon tek men da puno viti, o klan lako tik mena visi ko sarang may tori tuku liver to na tambani mating to may viti. We to be more aggressive, eh? Peaceful, but make our voices to be heard, eh? Let we can to elium na kasandari tu nga sa nagay ngalu tu da sin natiko, eh? Tunggele vosa tu ena banua senga soti nina rau nina dua betiana na bakang betiana na banua tunggele vosa tiko kina tunggele vosa tiko kina, eh? Iya. Kung nga na signi ko nga na muna boleh uti ko na nang boleh turangan ko pada kena this is what they can do para komay mermay pang bombulay mermay da kabike sarmay baltak na rotondo visto na lao wekin to talang no tu kike to sarap tu en eliw na kaya da maybe takit maybe ndon may bisaw endaran yung wala ta kay nike renda na ngusun rati kay norne kan for our people in the so in the right position siendo na puno cuando na raw ni na bibo ketika ni kinay may nasana wala nga una man Martin Luther King Day do tala na karan do kabike merdo wan no makina na sing ni ko na sing tala nga ito ni wango today is a national day of service ke baka weekend liw na ngona kla and the sinren do volunteer. I will encourage a lot of our young people to please go and volunteer. Volunteer na food bank, kunin da tiko batanga ba kay bitye. Sunra yan itumba, laka yan na punor tikin na diki kay. That's way on dore. That's the quickest way to learn. Eh? You mingle with other ethnic groups, other races. What like traveling and dalako na nakatagyan dalako. So today is also that day. It's a national day of service. Aron na lebi bukit na local food bank. Still mga na elderly. Yeah. El toke sa nomdo vale sa doon ba na facility non na gasip ti kono mesen vale. Aron lebi bukit kina. Ya talaga nakay bakon do wano ni mikina na singni ko una. Martin Luther King Day. Totoka. Koe ana, ke roni taka ni na soli waka sama tiko e ani beba kongeti tiko na wika so ke rondo mai vital no tiko kina and non de wasini gono batongo na dawi kalawa waka binu bina ka tiko kina JJ's Food Shack ke Mrs. Titilia Naitini dua kando waka tabi waka lewe na tutaki ni dondono ni tamata tambuiani koe a tamata kedenga leo tangane turanga marama loa se bula ko roni kai kina ni ngoindon na marama e do tutaka na beka kedenga e rawa ni dondono me tutaki waka vini vina katiko waka lewe Mrs. Titilia Naitini and na vital noe na kavini kua ia sa waka dhavam beaka na tuba e na mbaki ongo ruano ndolu rua sanga vulu kawa Ya una the personal tiko na the personal goals Pero vital na tawta nga biya na pati kinalubyan ko na kerus na loto o pasarang ko biko. Penis na nun tau ka ng beko ko. Ako ka nga dito ko na mayo tal wari melele na mo wari less worship more. Worry less, worship more. Sa au kila sana komunike desa artu ngai kia na nondo to itu butu na embaki ngo ke kami to ndambe to kai kia na matata to ko magalele na itostos girme bia do na ngi to kani niko to no mo ko wala biti ko na sing niko how are you doing sayang nga na oso sini baka sama tungo oso sangayo mo singite ko muna embaki do not worry so much sa dagi sa nga min dagi pinto-pintatu okay ngo lako bango ngo ko man din baka sama tango
Ia vatunga nea me vakaninda tamata walenganda ko ondo baka binbina katang dora kando baka binbina katang baka libu tungo ni solitu na ivengo ni bula ena ve singa. Nindo tal na singa vo e solitale mai to reset Wakana reset button tu tiku butale ia dam bakaroni baka binaka taki na singa ni kuai. Dam bakaroni baka binaka taki na mbaki ungo mai na mbaki sawati. Iya. Iya, sako ya una que kenta sana politiko aku bentar bis president na tubu na bakin ko. Kala dona ka okay, let me just do this. Nanong do tubu kana planning na planning. O klan do na ka do bare de tiko. Do live weekend evango. You build a house, for example. I'm just giving you. You build okay. Iko na bito to sang talibel lang na kana repair sa daw. Ado sarangani sa kasuro sarangamay. Toki na ba lang to mental tong na kay vite. Wata gosa na nunggu observation nga ya we. Sanagay lang talibel men don bak nangwan na family nang garon mitarava ke. Eva tiya Dena. Iyo. Okay, menta satik mo biso tang bako kinto na tong emerik masabi sa unaray bay so we need to do planning every year. Sawati don nakato sa takamembek sawati asenga ni may bakabutukan na lumaningon to nakatikin meado and don when you take one embaki you should actually review read the list tale naka don nakato to may kina more the list tale even abon no tikina loopholes and weaknesses then I pick it up again and go with it merawa libikin to sa doang amin na tutuan bagsawit may doon taber kasa shelter to you never go back to that. So I think that's one of the changes. Una sanga amin na nabisot ako weekend orang otong nito na maybe sa nung dito ni Rai mindset doon na kay ko sa beta kamay kaya kay sting ni bago tukanan ng mga nambako tutubikin please review it and work on it merawasar kunda ba bango weekend sa ata ka business tiko ari nga may bango sa may cinema tiko sa naka kunyo muli sa may bisaw tiko may bisaw oy uno do talaga naka-uwi ko na weekend na ata ka business tiko unan rin talaga nung napangon tiko binambaki Hindi na. so Hindi na sarga. Taxes lakmat na income na taxes mo bitain balatan no mo business o dito bakatiko so that's some of the things too that we need to think about kakun or review ta ka na bika baka kasi ni raw or pick and continue rather than song sarangain go by to yung talento Tina tudo ko o babi de benaka pakalibu Mrs. Nitini no munikuta daka may natikin ang gori kito ngoi vanlilotu kito na marama nito itubutubu tiko na madhaongo me kito lidaka nito vision board as an activity me claro do talanga ngono benaka me kimo milin tambi kina dona matabin rendrevaki vital nota gitu na dava ita tanrataki se na itubutubu tiko membaleta na embaki ngoro no doluro sawul kaba so vision board is very helpful kau babin binakatakina no munikuta dak mengor embaleta ni obaka sama takatongo endua na kito ada kavatalanga na vision board en baki rua sawoti na nungu vision board na rua no doluro sangabulu karua ese kambi tok ngango na ilo vale kambi benaka tok nga na vision board we mataka kede una rede tiko ko ya na buno bak benaka takina no munikuta daki mai baleta ona le kuta saranga na vision board na kuta nito activity na madhango me ungele for me mongele reda ibe na vanoi ke ranyu mo sasanga tiu ngakina baleta ni rau saranga na nonda sa sandangude sa sin raungo sa yamba kibu talengo semberanga niu dakaba sember niu rawata na kau na buda mai na tik buniam bakia ia na no muni kota daka mingore sa bako ngeti o talenga mi una kota mi una daka tiki o mai na vision board ko sa toka raya baleta
Ndona ka o ronga ndona I tala noa ka o siang mande ni kila ni samba wili ko ti na ivolongo se ni sa ronga da manda na ivolongo se senga. Na the ni volongo na The Secret. E tiko talanga na YouTube. Tiko na kia na video e tiko talanga na ivola, The Secret. Yo ngai ndonga ni kia ndona turanga I tala noa take tiko koe. Baleta na na vision board. Na vision board ngo ve kia mani na senga ni kila na dava na vision board ngo na kakeve na numu ni tuba me baleta na mbaki ngo na ve kao ni via sasanga takai e tuku ni rakai na ke nandau se ir nandau wakandindike ni ke wakai ko na reida tiko indona ka Iko reida tiko na rawa na numu na sasanga tiko kena se na kena klama wabu to kana take ba tiko reida tiko na visinga. O reida tiko na visinga, that's the whole reason for vision board. Ka manta ke wakai ko vina ka tiko ndo numu motoka se ndo na vale se na ndo mbeka na ngele me lindo na ngele me viti na numu fame na bulu makau se dava bani manu na veka vaya roni ko toranga ndo na kena itamba ndo ngani itamba mai na internet o ngai wakambira na nomo vision board bito toke kia ndo toka na kau bola toka kina kona turanga ngono ko ina secret ke waka ni viali reda na I bola ya se na tiko talanga na YouTube tiko na Netflix I think ngai tal no tak ngono ko ni ndo na singa se ngai sabulia na non rtu vale na nona vale rtu sa ka ko ndona singa nona vale bola se rtau I kate ni tunga na ya ko non rtu toki mai ngai mai vat ke na luvena singa mbaki lima ka ko usa daka tiko sala ko na luvengo sa mai va sanga toko ko na kateni o sanga tuko no biko kuni tara na kateni o tinga ngai tur sar mai na ngoningo ka ko na luvengo ngai tur dake mai ko ndona board na vision board ngona ni taman sangi taronga ko daddy what is this angai rea nio tamani ngone ka ko ni ngai rea ni tamba ge rea tunga mai na lubi ngo satangi ka ko na buni nongu tangi baleta ni reda na vision board ngo se nongu vision board mai na lima na mbaki sauti aungai turara na vale ki to mai tiko kina ya na vale saranga ya ko wase reita ya le alo taka na lima na mbaki sauti onge tambaka onge imbita na vision board 5 years ago na vale ya kito sa mai tawana tiko ngo ka ko ni e wakandi taka talibi ko na bimbi ke na yanga ni vision board mo reita ya le alo taka tiko na no mutatanra ke na buke ko mo na rawatai ko ya hiyo vina ka uno no mugunto vital no tikino gore berarti alak batal cuma kena sini di kwa Martin Luther King Day I have a dream board is actually a dream dar kau tatan retaka iyo monaga me daka taka moda steps en ko ya ko tun kin nam ka wat wana mena bak south ke reviewed gono mo review taka o reda ibina bonno o bak reda ke ibina bonno what did I not do okay, what should I do? Go monorangi rawatakin na kaya au ikola lautakin na iyon tala na kau na liam daw tulma oi sa tinga bango sar siniraw pero sambi ta ito yan saan badal sangata len na kabo dina one thing let us una the vision board or a vision is a living document kan mabala it will change kana bibi sautiko o iko nga ona refine takatiko dina ona ko ke makamundo le subo mona le subo tiko na biambaki se kala ke bai obia ona nungu vingare me badaka ondo ka I do projects so I write documents I write documents na ka ke tu ke dikin na nungu vision na nungu na dabatal nungu strategy san na nungu action plans o tiba na kota o review tak o ka barao ke na kan ko se ia na tiki na dana mbaki meta don biti kana mbaki by in 2 years time need to get this time frame bitu chuk dana time frame kama bitu nga bango I want to buy a house in Petaluma for example buy a house in Petaluma period when you don't put a date there send time frame you kona list waka mo bulya nungo pala me baka tingoro kono turangore baki aya na bala
in 20, I should buy this house. So if you couldn't do it, okay, then back. O sa ngayon bagay save taka ekonomi lang. So we so taka no mo, we so taka nakambala no mo how you spend your expenses, eh? Yeah, so nga nakambi to mo na tips. Me buki ken na baking ko, pambimbi beken tong ko Amerika, dan kauriti ko una salim na wasam sambo, eh? Dena. Ayaw ba sarap tang we have so much. Kaya salim sar nga na paksam sambo, we need to be frugal a bit, eh, in how we use our money, eh? Dena. The future of the. O sa was to kanyo go na pala sa sangka city ko Maya, I'm getting older. Au makasama taka au rendeng ko ambalato no itu kuno mengori sali bunti nando to wasam sambu meto nando maroin bato kento endo nakaya to wasang di bakatabuli di mekina. I'm speaking for myself, to bulangan niku ni mataka ngai to madala. Yes. Iya, niku mandanga meto se tok binang niku to kana mandanga niku to boli mandanga to waisul mandanga niku mataka pakatu na bos tomorrow will take care of itself, o wakasama taka ndo na nunggu tokani dono dono bagia satu kono ko o kango etal nota ki watina tiko o kango san dona kana mamangi satu be ko abasran go yo kabina kamantanga go rio ko second yo lomle kata na kango ni sa ambiti ko misa tak tonga na silin no menro silin dono ko yo ebena kayo ko nga ya nangono sandu bina katikin ndo na kausa na babu vivala serenga merani kiro vivala meroni ulepa molibuli amendo na kana ngono ngi yalvi na kina sa iya mbate ani kiro vivala sa boli romikin iya sabatu ngone ani tostoso kiro baka nuni tiko ni na bebu ketiko bakalevu kuta daga mo Mrs. Naitini na time frame na ngona na banua do talanga na kambimbia na eu do lebu na ibola undo bawili katu ngai kai bina kinangono go weekend to na do talita kana wili bola sa senga ngona meto wili bola ke sa senga ngona meto wili bola kina to sa rauni driver ni kon driver tu mantanga sa rauni ko rongo ada tu na audible books are so ndor kanu do maru takatuna baru rongo tu na audible books ya Dongone ngai vating ko na kai tukuni tukina ke kai ko sambita na kai ko tatan retaka sena no muito tuba do na kai ko sasanga takatiko en vibu ke bakalebu ke bakamitiko en do na kamanda do na uma ilabo ko binakata mona volatiko e vida na ilabo ko binakata ko sasanga takatiko si ko na ngandreba na ngau na dava mona rawata kina na ilabo so time frame batekena exact amount sena do na kai ko sasanga takatiko me ko bakandita katsartunga na banua na ngau na e vida na vivu ke bakalebu na numu tatan ratiko ya ngai so na kai rawasi tu na buku na kenandau da sangai mai sangau ken de menda bakamuri tu vinaka bakalebu Mrs. Naitini do talmbek na kani be wasia berni mai dava non dorbital no na kavinikoa o kelas na ko mbaka auna den dorte brutal program ni ko berna no erna wekandar do warong ti mai nanda tostele na baking go nanda ko rumai na 2024 vinaka toka bakoti na non de wasininga ona ni dawe kalawa be komnio ni ngai tomboka ngamai na buina ningai sikovayani na neto YouTube channel o na Radio Mbulando vata YouTube tiko talenga kina na programa indo na channel talenga ni dawi kala o tiko na YouTube na Radio Mbulando vata YouTube channel karao nio ningai rongo da kina na ni rovital no na embaki saoti ka ni marau ni ndamai bese mati talitiko na dona embaki vo go baka nui ni beka ke rondo wa setiko ani na vibuke ka kirau suret kam ni talitunga ke baka tu sana tanga ni na binakata me na mai vital no taki sombek na kau ni loma taru takatu ni kilani na rauni na bibu kitu kan kina o Mrs. Naitini ninge bola mai ninge vitar nga mai tiku talenga na messenger o Mrs. Naitini titilia Naitini na messenger se rauni ni bitanga mai na Radio Mbulando vata na messenger talenga ka rauni tonga me vital no tiku kina vinaka bakalebu Mrs. Naitini baka nuni vinaka ne nandua na madha vinaka na madhaongo kalunga tatiko ani matak manda naka Nadhawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini
and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulan Dumata, San Francisco. Ena buona gauna na lepo ni nonton soso enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talo taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na veil matangali kaka na tibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani kena ngamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena kozlo surua Tatni, kailangan ko pa na pai ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giring akin na vitu sa iba vitu, tolo duon limono, se, o nga wala sarang ali tumiko may nanumota, e na diyo mali Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talang ani rito ulit dilibatakan na kaya mukatalo wasing lebo siya wala kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kemadawe California. Be mani ruwa ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Erto sangga yadamay na Skytrade International. Ito sa nga may langana, si Wati may marabi ka kaumanengangi kinanomu mata di vale. Yung goro na nulo to vingarabi na Skytrade International na Kemadawe, California. Kinave State Taliso. Na Chesapeake, $5,000. Bulapek, $100. Sa mangiti peke, $500. Dingin sa nga na vika o vinakasa. Ng dalo na ika na matyan na roro ng bisiketa na suda kinagi. Na valawa kinave ka Taliso. Sa nga nisaw man na lagi talavyani. Winter tarasaraw kina naba ni telebone na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu waya na diwan do ono ruwa walu diwa bitu sa iba diwa walu membaleta na namumoda era to sangay yadomay na Skytrade International. Kasi naningay may tikibunga biraw na turang ang baliruanggo na bewa kanike na beileledinin ra waka turang may bakatag James Doughty raw sama ni maingele ruwa talengakin. Nama kamay na toso ningauna kay City Benny Raturla. Siba na tinikaruan na 10 miniti e biti na may singlutulebu. Siba na ba na 10 miniti may yamarika na may singa bukilulu. Toso ningauna, vito konikin na Divine Group of Companies, Rongoda, and a Radio Bulandova to San Francisco, may kauti kanda vatamay. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with niti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikataw teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indo tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ana radio bulan do vata na wasiningo na ya sa may dawa tokan dapat kami na katiko kina JJ's Food Shack ko suriti kamni ni sama ti ngamay nandona ngona lek-lek ngango dasan na sama sartiko ni kina ki Australia verto na turanga na marama ravenga ravitiko na nek programo ni nek kiro may vital no tiko ke turanga yanu lobe timbali suva na mada sawoti ando may rongo da toka kina vakalilay na ndona itala noa sen ital no ni venga ravi maya sanaya ya nikua enda waka binaka ni rto lewe vida rto na tal no mair na be imbulang hodi tiko mai na buku ngona nga ni programo sena non rabenga rabitiko mai Australia na non da
turanga na marama durvo ngone lewa. Au suriti ke muni oiana. Dona ngona leka ngango, ia na ngona manta ngango, te indua tale manda na itavi sere, kau na via waka mbula tuku ni kina, na sere katarawa ngobe ke mdo kethe na sema tiko mai, na kavini kua, ndo mbula vinaka. Vinaka waka levu na sema tiko mai, waka nuini vinaka, nioni mbula vinaka tiko, waka bimbi tiko na vina numi ngo ve lani tuku dha ni mbula vinaka lani vinaka waka lewu na sema tiko mai na kavini kua waka nuni vinaka talitunga ni vike muni waka tala kina ve maramakai choana tambua mate waka nuni vinaka talitunga ni vike muni sanga tala ni ngole dhabitiki no nau pasipa nene lewu ni mbula vinaka waka nuni vinaka talitunga yani Happy New Year vike mundo sista nai tangindungu nai nodha waka nuni vinaka tiko yani vike mundo mai Santa Rosa waka tala kina ve matu banua e lewa nimbula vinaka wakanuni vinaka talitungani mili ke nadha ngone ali ndombula vinaka na ve tamani mai Hayward Happy New Year talangani ve kemundo seng talangani ndongule da vitikina na matapu vale na tuile vuka mai Seattle wakatalanga kina ve kemundo mai Utah wambuta Salt Lake City ni taka ni ndombula vinaka tiko vinaka tiko na madha wongo wakambula talitungani ve marama na ita Karlaini mulia deva nimbula vinaka Michael Liviti seng talangani ngule da vitikina Chona Ovini ke Lorraine ngati ve vinaka na sema tiko mai na kavini kua mbula vinaka Makele Sindriu ke kimdo ke sara na sema tiko ngori mai Wagga New South Wales wakanuni vinaka talitingani viki munini toso vinaka tiko na venga ravi kausa waka na hosa nana makitiko no tu na vital no na lomani vida na miniti mai angoa sivitonga no ono na vana miniti nomani tokani una vuninda kua na radio Bulando vata San Francisco me kauti kanda vata tiko mai.
Sengan dina ni kara rawan na taka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau Rendre na tutu beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono Toluwa Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kenali waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor tostoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai.
sangga yadamay na Skytrade International. Ito saranga may langana si wati may marabi ka kau manengangi kinando mo mata di bale. Yung goro na nuro to bingarabi na Skytrade International ni Kemadaway, California. Kinaway State Taliso. Na chase pack $500. Bula pack $100. Semangiti pack $500. Dinya saranga na bika o vinakata na dalo na ika na matiyan na roro ng bisiketa na suto kinagi na valawa kena bika taliso. Sangan isaw manika na lagi taladiani. Winter tarasarago kina nabo di talibone na diwan do ono ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu. Waya na diwan do ono ruwa walu diwa bitu saiba diwa walu member leta na namu pada. Era to sangga yadomai na Skytrade International. Ito binubutati ko ni hepatitis B. Kaya sangat tunibakilaw ko ento na ka. May adabo ni gilay tawra na hepatitis B test na madaw-saw. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mo na matirerabakyo. Sa kami biki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Litartarmay kinataliboni 527 ono bituba 5walubatulu sa sikoma na www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Na buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malangin mebaka na steak gay bakay loka tabioka ka na coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Erau sarang ano direct message virtual giring akin na bitu saya bitu tolo dio tolo don limono se onga wale sarang ali to miku mena nomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. Erau talang ani rutuli dilibutakan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. JJ's Food Shack ya Santa Rosa, California ken vida talen kambani sama induri rautiko en nonda vono binakango sen vono livungo California se Amerika kanda vakavino binakatiko kin ndala kanongo ndok toka okelani senga sotini vosa rongo binakan ndok ingo roni kana ndok vinakai ni sama ito ya rautiko vida nam business ni toke en nonda to vanua livungo sena vanua livungo Amerika kanda to sama tiko kina koia e sa waka se awu takatu ya nina waka nananu mai waka rau takatu na venga ravi na buku ni venga ravi ento mai waka idora tiko be irnei tampangase ina vano levungo Amerika ka laki rau tiko kina na non rambula na wekanda mai viti ko talangai au bia waka vinvinaka kina verto na turanga na marama talembek nga karato na siama tiko mai Australia ne ka vini kua na buku ni porokaramu na nek kelani bunga nda sa kilabi na katiko na programa ngoia senga ngani wakame nda rongoa da saranga mai na keni tala no mai veira karavenga ravi saratinga mai na velonga ni weso mai Australia dombula vinaka na turanga na marama ndo talambenga na marama na tomani kenta mai turanga yanu Iyo. Semberti ko may bakalilay senga na lenga sa nonda to nomu do ke de sartunga na nonda to iwasiningo na kavinikua totoka o kerker ke rauni ngai vakambula mantanga veira karasema rauti ko mai na kavinikua ngai rauni vakamadala takir to tal mantanga na kenavo Boleh benak turang ayanu? Rambulan na turang bula tevita ke chona ovini dombul. Iya. Chona ovini. Ron gay baka matala tagirong una. Ranyo ni baka matala tagyo ni mantanga gay roni baka matala tamdana bunuer tu toka mikina o tiang gay roni ro baka bula talanga mayorau. No boleh. Gua magal tegawan, saya orang
Na boleh au bulan suka ni weekend na warung sumay na sini kuah na total na wasin nguna nanda warung suka siam suka na rindu bulun bawata na ko mina kan total na nguna rani gitu talon wa na lalong new boy Australia na buno ki mami kata sugina na vestit ko mina kan sa tiga bumi gitu siam na vestit taleso kita tunggu New South Wales anto no kan tunggu ri sarvena Victoria in total na ngonelle o Indonesia motal sumai Western Australia o klase mbara ni la kumai na siamo sumai na ngole me va caregiver Sandina ngona mera ni siamo talangan ka ko begitu tal no to na via lo ni itu bingkar habis kini kin air na ngonta totoka bakawati na boleh Roni baka matala teki raungana rua se roni ro baka mbula mai na turanga e rua? O sulu kena ko vero na itoka ni meron na kay mamatala tsukani o na uno ro tsukina kina uno ro duida butumikina na wale na kani mbula binaka na rago pivitan rekelebu bakan o eu wichi sarang go idam vitu na yau mai Sydney kina lomo ni bonwa itu juga kina go itu na mai kata na nek itu juga idamo kina mai kata na aboto na sit Sandina ni dabutu mai be ni turanga ni ve oi o mai tailebu iya naita ni mbula binaka deita Nimbula binaka deita ama guli rongo di kenda to Nombula yo mbula binaka ana rago tsonovini o darboni nanukula mera posi busi kanita siri o tsusaran go i Swanhill Victoria berota ni vana ua mai na taun na Melvani kitu tsusaran go i vakato mo ni kitu tsusaran na dolo ke Victoria Sandina na go basara tu vitalo sar tikino go bakasara kitu tu mai na budini walu mai casa na dada ni kuru ke na sasi ko kakatutu itu mo oi iyo ya na lebu ni kata-kata tariki itu to na lomo ni vasili misik sauch rangai taungo na kena uda Sandina iya sabi da na kaloko toto patanga na kaloko bikim do ke labi turanga yanu visibi na lima na yaua kento visibi tiko na dua na singa lima na yaua bikim do mai dapat toto patanga iya o kem tu isa na gore toto batal nga batiki kito iki na baka kito California visibi to katul na yaua batikir to mai na East Coast mai New York Pennsylvania pada bo kem do batal batini kila ni bono bakai tamer talanga Australia o sember ni lako Australia ndo na singa na stedi ndaga kito rei visibi na buku ni ngauna ya Western Australia orto umber na va selim na ua mai begitu Victoria o singtara ratsinga va orto New South Wales ke vakarto kito ndo na wang kito bodo se ndi na wang kito bodo ju yo wanga bota juga Toto jigo yo totoka red mande bana yaua kem do visibi tal na bana yaua kirto mai sana kandu totoka ia sa ando toto batan na tabanan do benga rabitu kina sisanga kelana o senge rongo to ngana mada sauti na abato lewe rangole ani na buku ni tambana ya na benga rabitu na tambana ya yo bakada bo kem do toto bat ke talanga robo magala mandang alabi chwat ki te do tal no mai na wale begitu iwaga gitu nitu nambul makawi
na 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 kena wamatina bulmakau na kena lai waswasabataki lai musuki na drosar ni sale ingkang kitali kulita kitali na supermarket pana kita ucukin nangoi kai na kana liu ni bulmakau tike ndo no ndo lucu na bulmakau bada ndo na singa me wamati me wasa matak na bakia ali usar na bulmakau ya kita kana mata usar na uskar na bulmakau me bici ni tak wasa matak na liu ni bulmakau tike Dina seranga. Iya, pa kita ngarabat ci waka na tampanangan ni lo tambangin do nga ng bulmakau. Simple na to may tabo. Iyo, kitu ida po kitu da kabara sipi. Dua nasi nga kitu makamate chinon dulu nasi. Wow. Iyo, nanito kamba ni siya nga ni bulit sa kanasi pi Australia o kaya export taon da ko ni bon Australia. Dio sa nga bulo na matin to export kino ba. Wow. Iyo, chico nga nanon ng munisipi o kaya bulisipi talaga bir na botale ni farmers for to Australia. Sinundo na si Pindo na singa kitu nakabot. Kaya may na mate may ada masarangan nilitek tak. Sandi Ni dabon do na si sa wacara kita. Kaya dabon na si sa pekta kike na kakir kimentan. Kenambale eron inda kaya ni bulan-bulan sartu ngai seng ni bakame sono banuan da kilani sandin de to kana kena tu ena katuni we liliu ai kondo tal no tak tu mengori nange mai intende to bengana kena bakalili di to mai sanangori melako tal mena bi se buru tali so which I don't think takes so long fresh sartu ngai ya totoka Nito men export sarsinga o Amerika sandina Indona ka umi bulida na nungu ngole meke ni senga soti na mateni wa kami senga soti ni ra talitaka lewu manda ka umi wikele ke irai yo kenda to ngana ngole mai bango wakate kirto talanga mai Ngilandi ra ngole mai bango Amerika Australia New Zealand ko ke mam dobulia wakalewu na mateni Ya sarangai rasangai kana mati ni tali tunga mai o irna kai Amerika rasangai kila mai sangai matau mai but iliu na ngono singi ave mikina na ana rono ndolu vaya sembera saranga endo tukuni na mati ni bakaira era vaksisila taka bakaira kair ni boilebu ya sa konga ya anda kurumbui ka ngalu ka anda ngor tu ni ndaronga na tini na ndolu ndua na singa mengai bako mai na biasa iburu tali so Totoka. Weke mdo tau bini? Keto Swanil. Una o singita na boto. O bingkara vicina o presidente ni vicin community ke. Oi. Nandra ngole mena ngone la kumena nek. Yo talaga mena boto na ngono matanga ngona rachiko boli nganito apoto kito singkali usara talitonga be ndua kina rununduru na sipi pamatindo na singa batalaki na ke kali usara na bulmakau ronan rotu na bulmakau do na singa amana vimani wana mataklilai na ngona sa uchi kina bulmakau do mate na sipi sange do ya na mate bulmakau dependen reto bole na mate bulmakau nito products market taki Australia Saudi Arabia Amerika batalaki na Asian countries ana buno ke de la kokina nito product ko kito sanga tala ni wilki na labi istitira tungango Australia korna bais korna bi butsa batekina bi wali kanalele wera tua mo ki Australia ngo iya sandina ilebu na ngone ni bitira tiko talanga isanangori Wiki mendo? Wiki to na boto ke ve masa ulka walu chikumbang. Le masa ulka walu na lalango ni bici sanga mate ni oni se ni ngoni bici mera mo ida na boto ke. Oi. Wada wiki mendo wi sana kandua.
May Itu dabs iyo bat ke waga kya lew sarangan na ito ke nangoni biti. kitu kitu lakomenan ne kitu liu mai le tul sa bulu. Sa kitu uci ko sangir to umur tala mai le tul sa bulu. Ya ono sa bulu na lakomenan ne. Yo oir na sa chiku maka oir tu lewe sangan sibia na chini na buba le por sa chiku ro. Yer sa la sa mai liu na buning dit. Oi. Yo ya rala ko tala ngamai rami taka tu na boto. Singa so sar to sar ni do na turang ni nga saya bagi tul sa bulu na tike. Ako sa supa pa isa chiku na boto si chinga ko na boto. Oi. Ako bobia pa tau kini ki mai mito ko pa na boto. Totoka. Wakada boir na kilani o kilani i liu nindando vital no takana lakoani na lida kataka Australia. Au dorongo de tunga oir na lida kataka na fame na beti bonikawe. Ya talanga go tiki ni programa talanga ni nek nali beti bonikau sesenga. Iya, ortu skim telengan ni ne. Oi. Iya, ortu fruit picking. O kitu na skim ni pam ko turu na abatwa. Iya, ortu bakame ichunga na season ortu daga kilo chingar sa bici. O chinga ngone ni ken season rala ko telmai. O kitu usang na itu lagu mai kitu sambi chiku saranga na buni daga lo mani. Ala ko Itu tunga. kontar gitu. Iya. Ya kemni ni wakatau bi kemni na tambana dava sen na programa dava ni via wakali fomu kina sesenga. Siang kime mimbitangan ni mami application. Na kena pikta kinaya na kakira sa ngay norto saranga na orto na nek wati kina to kini kamba di bila kachikima. Oi. Totoka. Kime mgila ko nga na uno kime sa pikta kime ki. Sandina. Kime msinglewa na uno kime milako kino wati kina ni mami takataka. Sa pikta ngami na ni mami agent wati kina kamba di bila kachikima mina uno kime milakino wati kina takataka kime milako. Sandina. Isai. Dona ka, nangona ni saia ni kina i Australia sa leite ko na takataka. E wakadabo ni asaba karote ki kemni tuani kila uro ni kana no ni pakasama ni ana matagali takataka ni na laki wakaitabi kina. Se ni lako sartunga ngai wakataunga daba nga ni sotaba. Iyo, kabo ubike mami, balate ito na puno bulangi. Pati ki na doon na takataka mo, ki mamimay na kabay. Pati nakila may bici, satu na nung taparu ni takataka. Baka misa normal to weekend na paru ni takataka baka bici. Noon na baka bici, takataka baka bici. Iyo. Di na lako miki, baka nakita salata ka na paru ni takataka ike. Nangauna, dua, nangauna, kinkarua, na takataka. Oi ko kay nga nangauna nga ni break. Iya, nalo maniwal na yawa ya, o raka sartu nga nalo maniwal na yawa. Sangga sulingan na to sa kabula mini si mo di mungkin. Ya nga sarang nga nangiti. Lebu kima me kinda dalata kana baru ni takata. Ya lebu tal nga bikima me ajab sarvato tolo na baru ni takata. Kena bale walu na yawa ndo na singa, tolo sanga bulungan na miniti nangona ni dengu, wasinga lebu, sa kwa sarangaya. O tiangay 5 na singa? Iyo, rua na tul sa kabula minisi, rua na nguni break Kembali doon na yawa, Rua na yawa, iyo. Kasi nga na matin tul sa kabula minisi, takatali tul sa kabula minisi, hanggang ibig. O tiangay 5 nga na singa? Iyo. Sandi na. Kembali nagay mo ni Madaw ya sa nito rubin nagsarto nga na naman ni Deng, we? Iya, di musara ka na kabaru tigi ko tala madaw taro. Endo tarti ko mingo. Do tarti ko mai bakadabo kemni na salita kada katong gori en nabu kuni nek rao ni bebu kenga mera ngole ani irna weka meka ku ni kela mera kuni waka ani na programa ni nek mera laka ni relita kada na vivo no eso ni sa kada katuki nang gori sesenga.
Tesenga ni lao. O mamuta ni ke como somos tarogori na pakamatala mana kitu sa giving ko maraw na lomani madasot ni chiko boliki o country relation officer o pambuta ni rawang bekanga ni ralako may bangandi Oi. nalo ni matuvale serna weka yo na buku ni takadaka esa na ena siri la ngame berda takasara Oi. na bela ko mai chesa na game lorai nan revisa sana gere ni convert kina eba kara baskil yo sana game reni raduru sana buni takadaka yo keba ka esenga sana rambe kan iranga dia mentangamai iya na buku ni takadaka na be ena bena kaitale sotale na kamera na daka merau ni rata kina ena viso nan revisa rava work rights era va text file na besar ngiti ku daka iya Ya mandanga sandu na katumba sa $10 round yo ni sa ngole ni gori o ka waseti ko mayo labeti na madao sawoti ni sa rani levi sa una visa ni so sa daka tiko vida na embaki na daka sa rani levi sa una visa ko ya sa rani ni ngai sponsor te kira me kina na no muni matapu bali mandanga abat kira na weka mera ngoleani mandanga sambundo na tuku rong binaka ya big toranga tau na no muni sabi liuta ki tongori nandu ngana sa Australia kanisa libi liuta ki kinangori iya ngoe nduanga na state o te awe baka ngatara ke baka na ri suba o ke baka o bilu taki chinga mai na area Samambula oi iya Samambula Street Flex staff iya ya na kena skopli le kona kena skopli ko chiki na tahun yang karena video cuma tahun verulan rau kina tululan rau nangoni bici tiko lamani vita na tahun ingo amantanga na wilwilingo setara mo nambak sauti ya na ngono sarato vita lotu kina go sale busar nangoni bici rangol timingo sember sar ningoli birna visi ko sember ninto na vitar tare da kabira apa puto sana veto sana sar na wilwili abetini lelebu era sa mi daga na regional na buku wala ni visa ni non visa se buno ni daga ravena katme visa tek baka ko korsa ngol mi kini na regional areas oi kena bale tau but kim ni aba kerita kati kumai ani ni senga ni daka baka ina abato sena program baya oni angole talanga ni na nek siang awa singole mena nek sandina ewa ngole ngamai na tourist visa o tia mesanga na no student visa mai yado sonan rendre na lomaningo na ko mitu bulikina ya au mani landa basara ni na protection visa o pambuta ni visa na dingi dala ko saka bakina o landa na protection visa na buku ni basala ni sona tamata era satu makautuke yo babin mulaka ni na protection visa sulevio nangona na visa na ka orni saka tekina pakana work rights tax file number na Medicare au aban tratoko mena biloma ni vida na embaki saoti sange ya da bona ngono me wa watikina sange me baka bona modoka bona ko pom interest ne iyo na ono la bikino ala ko ngam na tourist visa la mena tourist visa o ala ko me va visa o ngande o me reda na bonua o sangamo vikila ibateke sola tamatera satu militike orlen bonua o le stele ni bici o ngande tale sotala tini bonua o asange wandita ka mo lakama mo chibulinga na sanango i Australia tani na buna o tukinango le butoka na fam
lebu talanga nabi matagali taka ko vakanta taka tu mibiche na kunera wiki. Oi. Rau-rau, eh? Rau-rau Iyo bikin rara ini. kana council taka bana ngunisala kebaka samani vaka modio mosadi ngutaka mena bonit kina si warubuka warwa isina tampu se warwa ikor ni taka na fam. Ena kai bina kina wana. Dena. Ya kesinin job kese ke wala ko bola sa arno la ko bola o ke biso nga na bangi yo sambu baka sarto kan na baka sarto kan into tonga me bit na rere ni bonua na tauni sinka lewu onre banga mo indo na udini indo na tauni kindo tala uduna ave ko sarto ya ke baka menda ko mbe mo ke baka ngol sombe kana city au kila o se banga ngar no gugun sala bo singa ngol mo kila ra na gugun sala tu gime Santina. Totoka. Kan bal ni sali yang pakai vida mandi kiri tau. O sa ke me amba kilima go Totoka. iyo amba kilima menambah kilima ya ngol mi kelo mi kena ostigula ko mena 2016 ola ko mai o listali atau saran la nangona sa mulega mekina no tu turanga me biti sa ochino bulu sange nanu mo sala ko me bondo mo misa sang tanu no bula i Australia Totoka. iya Venaka baka lebu. Sali baka waka sarai Australia, eh? Totoka. Kem rona turanga na ita turanga yanu. Dotal no mai sarangori. Au kona turang gori no kila ndona ngone ko tambagi ko ro mai vici ni sona ngoni vici turi bola na ngoni fire. Iyo. Delia ko sarana turang gori no na bilu taki ko na ngoni wer chubi ko gori ko ra. Oi. Iyo. Santina. iya era gol mo na tala tam to pale na tala Iyo. sene tu kona na materi saranga ni ngono to la bikina ortona isevni ngone mai nanek wasa chikora na faike cara ki taro sara ke kai sona community work sona volunteer work sira kita kabutu mani ngol sumsari na itu headquarters ke le toreng liu mani ka ko yo kena le mo kena binaka to bel cinka bidana ngone mani kibe ngol sombu ale atik mo ngapin tanong ni na matakula may nanronga be ngoni sangka tanong ngo amani kusong bokoya ana o chika na matini mada ngi karni mada sabele atos kana bilbil gebe katuli mada wa sabele cinka vitu cinka dia bakana ngoni sarali terin chico sarali irtuli volunteer sala kola chika sali ya na ngona mesa wonga virtu urtule kabuchinga na lamani volunteer program ya ortove le cinka rua rekena buar sara oso kwa sara masuka sama nirtu to bala chikana nirtu buri sakira ki vital tala chika ki liu mbala tana program go me melicirtu na sa wochi ko ya na era buli daka tiko na mbokombuka Bokombuka arto buli vekeve kona kanim bokombuka ko da chingori to lebu kono tu tala arto buli vetike yo lebu sarve bakani ndakila ni Australia advancer na vi kava kanim bokombuka se technology liu certificate sambu lebu sarna ka arto me buli tarawa mana to volunteer program chika with na fire calls orto satiku training chikina be ado na ngona sali lago kina vital no merto sa recruit ki sara merto sa fire officers mai na ngona to bulkina orto be orto bulchimi ngona sange imbi orto le ono enando tal stesen blata merini rara ona na orto buli loma ninduna bola kan ninduna baki mama na orto buli chika me ado sara na orto tori bolkina na ngono ko orto sa di to ko na vi station fire na loma ni bunongo Swan Hill
Watalaki na navi tahu ni bola kasa. Sartu takata sartinga ngai singa uvambuta na faikol na mava warua sauti. Kitu toko boli pacingin salah sare tanto na lori fa di sagi. Itu riba ko kono na mata kulongo endambe sarto kala kela do tambilu. Itu sosoro wala bindera makila na boli ngone mbele tani kitu kila ni kitu sagi mata cinga menangunyangon la. Oi. Sa ala kata la faikol wi ko ayo ya bina ni ngone ngapa to ngone ko arto era marro bakali burna era lo ni community ke ni reve sona ngoni biti sambu koko chena lonra aparo ni bakasama bata kena koko ni ngonra ena ngona ravinga ravkin siang wala ngani tito vingara bina tabani ngone ni kama na ngolo talchika ni walubu bambo tala maksao chibiti chumela walubu ena ngolo sara kento vitalo chikina ngo sambadi tiku tumbo talchiki na wai sa tiku la kotal chemikina na viva salta kini council ena buku ni tumbu ni wai na tumbu ni wai ke senga ni tumbu langa na wai mena uji wai rini ndato sarto ngabango tumbu mena wai ina nadamata ni wali itu bungor ni dua ser namita na kena veri lake flash floods tarir sarva kali wirna ba fam lebu taltonga sa tambanjina kordo mirita erdo mitu buli bango endo tarir sarva lebu na matanggali lenga tumbu ko sabango kasan tungan ribsar kina bakali lebu na linga mendo lebih buki bira kena sangai me tako makinan rambula nan ravale so raman monitu na lakbata kina ya ko tu bira mina na fam equipment saya me sangai me marroi na buku kena be pantai tal na biya bag satu senang tara be pantai kin kena balik kona na itala noa kona may sarava tu ya manile ya do na nonretu tukuni nirtu sangili vakadakadakataki saranga as recruits in the ya nandu kona ngona banggur kona ulu bangguri yo sana na programa orto lagono orto ya mikina orto me bota tarla sarto me duru sar lagono to sa duru cikin na CFA sangai ada cuma kona kama na walu angge la ko cikin sa la ko sar cikin labi bu se wala nganir to irtal la boni leni la ni nek ora si wita tu sar ge la duru me me volunteer na kena sangai me bakana tawa nuku lesangai me va la langa taki sana bono ko ra satiku bosu cuma lawai berarti asa non rindeon dewa sartik ngayani iyo sanga wala ni ko ya marto na vida talangan na event da ka mo chike sartu bul chikina me baka relation con Australian de bata kina hamni de Australia relation erando bananum vale na bunu na lo ni matin ko Australia me va venir na kan ni irna la langun ko sar me boita bisar chikina sa overboita mo chiba rua mbake liu bat kina baksauti dai me baka ngongo sa boita tal chiko na kina boss ni me na da kana Australian de bat kina hamni de au ndola kana no ba bibinaka ni enda sa me varita kavira na nanda itobo na nanda nakanta kiliten kina may nanda ndo nakanan ramaru sar bakali ni rame buli da erna ni community ki dena totoka bakoti mai tau au tarma tango sange oti na sabole kana rua biki mundo sa no mundo break se ko tumi vital no roki nango sendo off ke deniko ando sengani daka Feo nango au chiku boli vale. Oi. Ada kecikan dona vodi taka pinkara vivernalo ni vanua ki erna to kingele. La ko kina na apakah nataban ini alcohol and drugs, mental health. Oi.
na kena vingara ba uchi kukina na ngono Totoka. ngo na ngono serango se eta chikina na medical check up betu ni unriva Oi. evi tulla vula tukun mikina me eta chikina na medical check up vernan riva na medical check up ngono ko se chikin ngoival Oi. ro dagan kutoka do kila rori sembe na bulma ka wedai ro sami toki no kikintu Isa usah bin menaksar nga. Eu nangai tiga uno eu an rambung ichi ko. Oi, ba shift work talenga ba ya? Tu wasi ruci ko sona la ran rana singa. So ran rambung. Eu nangai tiga una mama tua singa lebu ya do na tu na matakali lai. Oi. Sanje. Que menina ita? Yo eu talaga una ichi ko kita ngai tiga usar na bana kalo. Oi. Suka nan dua kalo kana matakali lai. Ya toto batanga na daka batanga dak na singa sa kuasar tunga 24 hours ada wiri tunga. Iya. Iyo. Wiri tunga na baka begitu mendeki itu kalau ngatin boleh untuk na misi ni na itu betul lagi. So na ichi korci na nekbu. Sekarang misi ni ndo ko itu ko lihat itu iki o juni ortu sipi. Oi. O menu sarà me e fatto la kichu na sipi na bisinga. Me na revir na notango O sasanga ni rongo di meni. Iyo, e dava? na revir notango ne rechike kya na lingan robago na revir na kena papa kuna kani padu sipi bisinga. Oi. Menu alor tu kalau ngatin boleh untuk na misi ni. Antona kaya goroir na nonton me weta binang ni bici na kuku ni taka. Rasini roter bimbat tamatali so harus untuk tunggu ni bici ni tiba tu na kenal kena tabi. Isa. Itu sebenarnya kini soal kampanye rotiki na bukan ngoni ni bici ramai sampai tahu na masalah ya. Totoka. Kena batang-batang kena ngalili na so. Kay kuritu na ngalili ye. Ya benang nga ni raw tu nga num do la ko ibiti. O tinga do nga na break. Do nga na mo ni madhaw se mo ni madhaw balawon do ka. Dabo mo terto sindo ngalili siguro to liu siguro to shipping don sindo siga. Iya, sari baka sostik itu dari munisipyo itu mo sa sila ni Dona Banana may mapina. Saya nga nanguna di banana no. Iya. Tini na undolo na sipin do na singa ya sambo. Ambon do hindi na nakaya. Endo e tartiu bingo, dava mbek sandola taliti ko na bakale fomo na next se senga. Sembera. Apa butat na mara sauti Oi. Ali listen of sa partita na mara sauti na eve vida na undulu na application ese vos artunga cosa proses tu saki wara ke ultunga me misala ko ni kena oki me misala ko ni kena vivanto ni mersa ngol mikina na ngona pekangor tu sanga chikortu me amente kikina se vakatutun takimbe kai sona vindindina ki ko tuna kontara kira senta na ngona me vici wat kira na vikamba nike watalaki na kena lora ini salebu na kaya miyado taunta kuni kontraki rasulia irasenta kama iwichi ena sanga me baka vina kata kena loma ni vida na siengo tiku obambo tini tiku busara na kana no na kacin kalim ni singa me sanga me vina kata kito to ko rango sanange dola talembe kana vakalewe fomba te kena duru talume nangoni bici. Merme ida ka. Totoka. Wenaka vakalewe ia
Vira ni vakasa mai tomboki kenda to kosongona na kavinikua. Vira na rasangai navu tikumbeka sangai tokanon ritubutubar na biasa sanga talingayani ni rase wara katongona kenda ndola tali na vakalefomo na dhavmbeka no mundu vakasala vira mera na dakabatu na ngonongo mera babaru te kiratukina. So kebra ndo mbeka no kubasala na basala te kirikina. Ke kasala ko chito na bale form sara mi wawa to kanyi au bambuta sa kenangon merna masula to kanandra application mera se machira don to ka vito kini dada ka ko chumi dake bambuta ni sindo na kain rendre wana kalu na ngona to tosti kinango ke ba tu na tamata ni sirawa ra dundonga bona kalo da se mandon tinga da to na chiku da masula ka na bisi na nanda application bambuta ke ba tu na tamata ni sirawa na kalo rindo la mandona matin ka tuba ke veiko se ve esa sa ka me ava misteria ena buku ni dada da o ke ba don ko basala asara sa no ko basala ve ke ba ndo tar mikin Dina todo koi vena ka vakaliu nei tando no mani vakasala sang ni madalo turangai anu sa oi samba tabatai Itu tan saranan rin bulang i Australia, may bici. Australia saat nakakeli satu gaiso bilang gaiso roro. Ni nakangau rini bahasa lagi na balatan ni nguna na dumikini ke enda culture shock iyo nakangame mubaru tigi kumiki na mo mayalo matuanga mayalo matu iyo balata ke makau na sikan yalo matua ona duriti ena nimbula baka Australia balata na nakakil satu ke rawan muni subinaka na kakana subinaka na dabangai na pinakata tumibici Australia sa kiana bono yo kaya o siya ni pinakata mo may duriti yan na nimbula Australia iya mo bulata ka ito na nimbula pakayal matua balata mo raw ni o pakingalala tigimiki na yan na buku ni Kawaya balata nila mo talaga ito ike so bilang sana na parike ya kaya pakawala sa kanya wala matua sa nakuya nga Dina todo koi vena ka vakalevu turangai anu vendo na no mani vakasala vira kar sana nana makitiko ni nandola tale na vakalevu fomo mai viti na olevu klan to ame da bina kami tanto wawa Dina to ame da bina kami tanto wuli da me tanto wawa kila sona vakalevu mutu mai na buye bina mbaki ni kai na kuci tulu na mbak sangiti utor na semua udah satu kota awal sama kan da show sama kalau tentang benar benar tentang dengan kan dan betul yang doa kami nak benar double dan benar doa Kemdo mabada manda nambala puni ngau na numdo wara katu na numdo bakal mai na numdo bakal fomo meda na ngona sa kadive ni kinna da mundo karena runun dulu sini ke Viwa Sandina Jadi orang may turutaya sa rundulur sa ka dua. Oi, rona embaki? Rona embaki. Kachuka na kena kasintra no wali fomo ni kuwa sa teknikwa. Tara dona ngona no mawa to. Ngona no mawa no kapuni lokotan mena no. Wakanana no? Elasa au wabinaka ni ndoto ni utaronga na tarongo so mama imbalat ayo no baka sama kede tu na program ni ne ke savanga ya ko ngai sabe na katenga ni ko sala ngai ni vale fomo sala sartiko na kena mai vital no taki kena bula tiko na kena vital no taki du vai no undo na numa kede sartu ngani vatu ya na kena totolo ia ngor tonge vakarita ka tiona turanga ngoni tortiko ruana embaki ya verto ruana embaki o kelani sombe ka bikim ni sana bio vakalefo mutu ngo ko vakarita ka tiko turanga anu kavina ka wawa Dodo me nak mentando wawa so kon tando tawawa sa ko sala tambe tando no menumu nangon tando no ko wawa china
Dina tu doko. Vinaka vakaleu sa dua kanungu vakavini vinaka no mundo loma soli do vangalala tikim do mai to me vital no rokina na kavini kua. Vikim ni na seama tiku mai vikim ni na ngeli rongo da talen beka na vital nongo erto mai tal no tiku vikenda na kavini kua erto na turang erto vengi. Senga ni rongo dikim ni. Tena dosa tani lebuni padusi berta kabati ko may tabo ka sa pati kina berta telebuni. Ito daw sana mo kami pinaka. Mo kami pinaka. O sa daw to ko top sa mo licho. Oi, isa. Abaro sarto ngali batu batu. Pinaka na kinisil na unaran ni tu vital no chico. Na skilip na ni kuah. Arvi kyo muni na nonton ko aro mai na wali muni ron ni mayroong mo dito ni total no na lang ni Australia. Arvi kyo muni na matu wali mo ron chme bichi. Ito sa hapakan ni binakat ko di ko to loko. Ako tsaka ni mamilolo ma beko mo chme Amerika. Nonton chme Amerika kito sa hapakan ni binakat ko ni kuah. Ni nang karab na chunita. Ko si bina program pinanggo na nonton station na Tokyo romte burubura na rinto bulunto wata rani wali lidi cuma ni tutu ku merani gitu talan no chkan kita bombo tanan tu talan ngo sa ni vale li besar mer metal no ini berengan lalu antar cunggo Australia bo bin na tala veroni tokan ni rani rusle churun rongo na rani gitu mai sia mo chkan na singli binani ko tu mai tabu tu talakan to biya kaya berno sing na ngona Kue sarang anak itu kuna kursa nonton apa? Vinaka valebu kenga indua talangona do via talano mai ndola tua nonto to bata radio bulan do bata kamaru takin into to mai vital no to mai vese matiti kuna mai rongo talano vinaka vakalebu kem dona turanga usaba ka nuni vinaka ni na toso vinaka na wiliniu na bongi ni kua. Tongai vital no talina. Vinaka iya. Yo, na boleh bonita. Naka vakalebu do vading toka. Iya. Mai dava toka ana nonda vital no batakerto na turanga mai na longa niu mai Australia. Me bakanga ndulanga tituna kena sere. E lavo ni ozi, e lavo mosimosi. E sa mosimosi ndina erto levado sipitiko. Kena vekata leso. Gome na nomu do ke ditiko waka nuni vinaka na waka waka rau e na vili niu e na bongi ni koa.
Radio Bulong Mekoki Kenda Batamai Mai San Francisco ki pura-pura Sema mai gai wasiayani